Dr. Bonsu waye ho captain Matenase na minya tenase sa no a no on say the plane betu afa wiem the plane betu o e betu aba bia wo hye bia bete ye nka bo say plane fine ne bo ho there's a Sompa Asem Mpe Nipa na wote ye nka no ene da fia dai aha ye hye na hanso so be ye hye ene fia be ye fanta bruta ene fia be ye de because stories wo fia ha ahom te na ahom ka ene mema be sua de ene mema be sua de ene mema be sua de nyina ye tie Sompa aha na beti na nka de afidie ne koto he wo asantema mu ne se be Ghana ha nya na pe ba bi peti dia eye Sompa na Sompa no so na Asem Mpe Nipa so tuato na eniyama akotote e de amaye edini ya Kinsili Kwakubuachi. You can call me the nation's uncle, Wofa Bishop Lumba. I am the nation that uncle. That's the reason why there be am catch them some Wofa no pimso yewura pimso tumfo se tu na na dodan Kwakufu adom Wofa ase no sanso na man panyin dada kofo Wofa ase John Dramani mama ye Wofa ase etitiri ene ani ndire de besi abodamfo wukuruma nyina so Wofa ase no mtimi kasa obi ate obi ati na super manema ekotote edemaye minni dindi estadiumfo a o hafu bedi ako sana Messi opanyini Kinsili Kwakubuachi ode metro ne ho wanya ne ba bi ko ewurade mfa ne kra ensieye ye transi say ya ye nkwan ye di djuma no okwa MC a Sompa FM ye bo adjuma unse o mo bo adjuma manantia no safo miami kurom ni no go Sompa temu ofo ndi ye wo fie ha o safo be ma simprimu no be ma tie bi ho ofese ono so okwa ware na anya doctor ompel aha safo be ma no na Ewurade Nyankopon hia no obo adwuma nimre ode ye betufa sa na ata oye Kevin ntafo we ntafo ban no na ofusi o kan da bia na menhunu na no no mehia ngofo we mienu no oye oba na ba ko pe wa ko fi wa hwenie o hwenie se de o mo se no aha ko dwale ba be pa ho a kire ba ko ntu de o ba na obubodi ni ba fa de mark no de okunu ya fa bredi tire haketu yesa tafo we de aduma be diwa mo ni si be atame chanu matia unia baby owo bi Ewurade nhira mo no nya mo kese tafo dom sunsun mo duru mo mfa sa nkosie bi ye na bibia nkotote mfa mamo nyina ye tie Sompa I ha na wo se uti baby I mistake we free hanso ko ye TV studio onso so na me kai we se okwo ba jesi simprimu be ma no be ma besiri wa korokoro wa bi obe nyina che ye ka santini pa nka tete santini a oye santini akani bapa se di we si ne nam form kama no utimi so ya kani sa na ye producer na oboya chi dom ya djumadi brew ye nkwanta bisa Isaac o se nyina nkwanta so entwen o mani nanso ekoba ne se wo twen na ni ba bi gina wo tiro ko gina ho na de hwe nanim sa pepepe sa asem no dakuru ebe me na chirim adegonti nyina nkwanta so entwen o mani nanso wa na ye gina no asem ni mu oduru bia na wotete o mani o ba nkwanta no so de obi ye bo otu na nia no hu so obi na gina we dia si nyina ho so obi gina ho sa na wote no mani yetima besi achi na bibia akotote e dia ma ye beda Blessed Foster se ye dwuma wura no Dr. Sompa FM na onye okese se odi akonya kese si acheyen ye do wase sa akwanse ne na ye nim no yesua bibi foforo de aka ne obo ade de cheye no e omada wo ma one ana de nyina ye manager do so do so Ewurade Nyankopon hira no na onye ne kese ofosu be ma bia wo bi Ewurade hira na onye okese na mada wase so Friday bia metena wanem odoni deep baby o ha ko na yesi ana start water oba da be na edensem bibire ba entinya me hira me da wase wo sa kwan so na afi Asem Mpe Nipa ye panyini da bia da odoni deep so de yesi do ye ho sere kire ye ho di agoro ha no ano o shi papa edino feno muno asamwa Judas and wajija da na koni wa bon crafty blue black bia inketingiti bi de mo ayese ano o shi camera ne sa to so abun say yes what the dressing you refia very simple and casual and I am friend casual no casual bi wa nyina ye tie Sompa muntie na dem wansam hunuka fulu also na gudia polina na wa hwene top first ne friend check
sa top na school for bi ta ye bi pa na no hye and we gina ne kon mama ne kon na brim zek na ma ye hu ne mpena no ma tade ne kon abrim ne gina wo sa na ne kon ne sam tia na atwitwa si bi sa wo de no be TV ne so na wo hu no na niam akototi ede ama ye nyina so mpaji mefo nya radi hira mo mo di ka betina mfra no pa ebezi samri amodi akire gya yan so ye di tufa ama niam akototi na ofra me a ye fra me Captain Lumba ene no me tu play no ye nam wiem ene wan ka captain am di play be bofom am ye nyina yawu na ne ebesi o braza ba ga je hadi oti ya ntanka wu no ne fia da bi se ya bibi abaye fine omono bibi aboko FM bibi aboko so ba ya so ba na ba mi hu na mabu na chi okay so bare hu nsam na ekoka ne fia da se ya ko fancy baby atro njamba ya na kwaku ye e chefo ni ahwefo bridge boy no anya Asem kito as president Atames say ono so na yimu ane nam yi bebepe ahun se mrunkum asi ono ne papa ana nipa me hu say metimi dia ma me ma history dachi we ye no mrunkum ade sign chen yesu die ni bi si ni wo mimi momu dia ba sa san no ti ase nipa mama ne oda wo soro akoma so bi ewu na sa de ni si nti professor Messi de onka flamento aba ma yi dade bati ba ni wo ma me pesa o ma sem ze we nipa sa ono ne nipa wu ya ne mi a nipa ko potofo kromo Michael Jackson microphone me no wu ma nyina ye tie Sompa nti ade rade beto nsa afre ye mu bi ana me wofa Charles Kojo Fosun bibi we bi betima sa asi amununkum besi na ye kan se no ya na yakowie se wan hwe ya obi ntiase memi momu de ewiase wotewa fa bibisi wani so na dacho de amawoma me dacho de be ma me ma because me ma meto ya santoa okay ma meto mpanifo bi na ntim jakali mu ma meto wo de me beto eye mi hu obiri gomfo bantam na kora meto enti se professor Messi wina ade esachen ya na je say history ba second Jesus sa na sa no ma we nipa bebre su refi o se ne na mafo ye ncheki history bebre refi ba me de ade amatua to me kai pa is ade no me kai pa sa na me ton fon ogo so isi be no me ensem we da munkum si baby papa no bia no ne kra nya Sompa FM fiada samri ya ye program si na kokeka so bayre nya defu ya na me ko page baye katacho be ma se pizza so hu se no fa asibi mu wo fie ne se wo hu se wakoto pizza di anas wato pizza ma se be odofu no wotepe na yiri de aduane ba wo ma okay ana bebusa se obi anko no ati sika koto pizza de okay bu ha na kakabensam sika no ni wo nipa bi timbobo sika no timi de yesho eto kasa na meme ka kire katacho se pizza de bonye den ye we great goes wo mu no so woto se kura na ketekete memma no na no na obi test by say pizza no obeto bi abemrante na mrante se dabi on fanto asobaire ana on fanu asobaire mre no din komodidie mu a yekeka sanse mu ya na so ni asobare no omode ane ne ba aja ne wayi bia no se da bi memma obi a ketekete se me enka obi ase me nkoda e ane nya so sire mu ni ade ye nyina ye tie Sompa no mu ana chese no se no me din mantima ni ade aka no me beblam da bi obehwi akofi sele ya huru na ana edekeka se ya ade chen ya that day no krono ade ko si me Friday upon program say ya they do Friday bia say ya na at times Asem Nyankopon ne year free nipa so and ke do as at time bia say sanke kai tin na ko page away by there that just enso so by there some ya na so by enso ho aba ne etese dia ba ya na kwaku Nyankopon waye bi waye bi because Asem Mpe Nipa breach your boy in fact ye bonyenya yes at time the na ofie ni ha enti ye bonyenya na amana kase ya damonim da yanim na nshanka wrade say wa page ya so ya no korata ba so abeto samre ye ne ye gyan na so nti ye ne yete no sebe mpa bibia ni wa ye hu ko so ade ehu ne de ye bia no ya fam so ta opening pa no de ye ba no ko Sompa FM enye ye nko a obi bia o Ghana man wiase man nyina sebe mpa aduasa abrochefo kwa no masemo mo bo chan so nti
do normal bi say na yakaka nkrofo nti saa na yaka yenche atiefo ne afefo kwagu yesi edu amanfo so a na yaka ya no nti yenche atiefo na ye efiada bibia betimi eda ahyi na bibia besinso nyentokwa nti yaka se bi na fa ho ade yekom na ene samadishwa ukoko divoire samre no master te anije yenko ade ha no ye nije no ya na de start no Saturday ne Sunday na Cote d'Ivoire do mo de start efiada nti samre obi ye bank manager obi ya juma wo sebe custom ne a opon a on tan ko fie ntem no ya stop over na wadi samadishwa na no de awura memendem no de awura kwasi adem na juada doko ha edi kwaku bibia poko eni fi yenko enim na nsem wo ba kwaku fa akonya we so na machia yenyina ye tie Sompa the new force so na otwe wo sesa no ye founder no angasa no ye na na kwa me bedi akọ cheda Awurade Nyankopon sha na kase Mrs. Sano se na bia me opposition we ai ochi amama ka Van Dam film bia me hweye na killer no minim sa film no je nipa bia hweda killer na ni timo odin ye na ne chae ni sembo no so ye se ya so anwo ne chae ni na kwaku ni ana nwa efe ana wani no so ya fafranto wani mu ya fafranto nti wo tu eni se no sa fafranto no se friends papa yi papa yi wala na refia land align na refia se nya problem me father no father no refia se nya problem because ni din am ref kwaku nim no ma bi koso ye besre omo nkwada ntie sa se mo ye bema ene wo yire nkasa ne Sompa FM kwala anamo ne mawo de mi huni se bi mu ja wo mo ma e maka abo mo su breki dodo ye besre we de ma de sre de ne mente ho ye besre pa se wa wadwuma ehu hia che wo ba wo ko school ma wo ba ehu se wo ba ko du school ana ehu se wo do ba du ba bi ansa na wa bedi udwa ene nyame nko an kanko ba miensa ka twi fa wo so enunti na ma mekasa akwanya manyai enunti na ma mekasa ya besre obi wo ho a ne ba so obekọ school se ne ba beba fie onim ohun he obere akran keten ene so di braba se akwan ne ade ye je akwan ya office na onim na akran ne fa so no wo kwa ne adwi no ma bi agunjan ya na anwa agunjan ya aya keten kran ne ba bia ya besre papa fo no mo ne mo ire ne mo nkasa na nkran ne yenhwe omo ne dache ye mpanifo nkran ne dache ani da so ndi yenhwe na bibia yenyina ye tie Sompa ahya na obeti agudi abudu ni mpacho mema akwaba ye ja Wofa bibia boko de enkwa wura hu me mobo ene so ye fiada o da nko acheme Wofa na onso Awurade adama captain me ho ye ma peja me nsa sei ti woni ma record ye man 5 me ma high five me betna han na me se wan gasa na ko me hu se ye wa na hu se me na me hu se ye wa me ho fe kakro na me mpa dwale me problem anu no Wofa ne ka fra adame dwale bia won se no ma ye kama ena me skani mu ha me nto atade nti na ze na wa dwale asa to atade yes ti kakra wo skani mu ha me nto atade esa na ma ye mobo esa me so ya to atade go me bufusi se kwaku nim sa de nzo kwabrane policy ni tubia okay nti na no Wofa ebi wo na de ye kakra di be di de me banka wa ha de e be fa ne ba be ko to ti abia ko akoye dim enne ye fiada Sompa FM na ni je wo ho na awe wo nso wo ho o me ba mi wura konfo no chi inside musa soja fo bia pack o moka no mo twensi e be yi amu bia mo nam se angofo be discipline homachi ma bo uniform pa na o mani ato moja mutimi se ndinya wawu ne ben wo mo so so yiye de wa wani tua Awurade fi akrasie yi wate kurama ye na twan me nduru ba bia ansa na ewu na mhu no konfa na tro dem srewo ini njenesa srewo pa oba pa na ti say Afamba chaye o hene yire no so be si atwa ni tikura o de okunu ba wache o onya bia enwan so ede Awurade ni chinchinga no so anu odenti no eno anam tale ho okay so what ma say okay so me kwa ya wo ho ai me kwa ya wo ho de ya de me kwa ya wo de agudi ya ho ye isamba ko ndia na ngene na me ba ya mi nsa chada na de ye yenyina ye tie Sompa program ya no si mesi na nem
Oche na efe ena wa hofa de na efe wa kire se o ye che daba medress ya me bada do na kwabra ni bi be hia am kwam se chinchina wa to che bi ene no na me mfa mara show me ho kwabra na ekro nti na aso ho ode no na ani hu edi bi se de wo se ho ede die wadaro ma akwa na wa pone kakra de amaye na bibia so atimi akoye me se nipa krokra wo betito wo begito o betito bia me chaso mpedi die be obia Radi jago ya gaze me wo meska send pa wo meska na Asem Mpe Nipa se na ne die o ai si o di oduro hu mi ono o combination dia we dia jeko we ya na de obeko we me kan yira mo ze chenchira wo twa mi age Sompa FM. And they always say that just or the chow. We want the afata papa. What the you so be dia e friend say. And na tumi ariabo. E radi ya go bo njalo no garo bi obia. O your friend be pelasem. Sure. O you obi anka bibi ka kre nka onte nka bi ba de biara da ofa besra be chia e bibi aka. Ya ne aduma wura be ka say obesa onsa amfa na de mra na ono na adwene na na enyam be ndey. O ye nipa na dam no abo be ndey. Bibia be ye fine niema akotote ede amaye sadia da ye ma wona etie ye ye tenase ne ye ntufu a na ye ne mo enni ne yi na sadia futusam ne be ye no ye be sesam kitua bi dia ma mo na niema ye de aye akono ede amamo agudie polena ofutusam ofa medasi mechia ye tiefo ne ahwefo ye titiriwu ye papa Dr. Blessed Foster oni na pamfo pa ye chiamo emimri Nyina ye tie Sompa so na onhira wona oma na domunye kese ewo so sentinse wona enam so ama ene yenya baabi so etie ofa ene mafutu sem no emse ne ma bi ekoso ewo nipa ne binumu abrabo mu a ya adwene nyanko so ntia na matudin se aya yama ye ho bre ewo abra yakọ ahohiahia anase yakọ amanihunu mu emprepi no obi hu obi a wo so o medo mepe wasem meboa wo but no ya na entai nkowie awie ya eya wie papa enti se ko basa na enipa na oyi na komemu se wo de beboa obi no na awie ye ne ko ye basa asa no a etimi ma ono so na brabo ebe ye basa enti ne mafutu se mesre se bibia atu nipa ewo wapan ewo bone kwa so no wankasa tena sidin na ma wo ho bre na hwede Nyankopon ebeye wo eniema bebre ekoso tia ye nnuama ema no ebinom obi wo hono mo ameta hu bi ubehu obi na ntiri nwafu bebre wa hotim se nipa enye sei na no wote ubehu obi na atade ba ko betimi ahye ne san ba na awotwe ubusa ne sa dan a wo se oba na mede ko school no onya ba bi gina ye waja mi o eno edidi ne tirimu dam ama enne sabe na brabo ene ne honam dua ne kora asan dan akoye bibi foforo eti de mesere se wonni pa sabe wodi ahwe oba bi school ana wodi oba bi akoto adwumam ana waboa oba bi na wose ne wontimi ne wontena bi mu no ja no manenko manenko na wodi ma wo ho bre susuma ensamura wakomam ya de eya na so tena sidi na fa wonsam nyina ema otwedi ampo Nyankopon na se wo ma wo ho bre na wo tena se na se wo ma brabofunu bi na wo ja wo ho na wo di wonsam nyina ma nyame a wo de ma wo ho afi na wo beti die nti a nyame ma wo ni mienu ntam ye dan eteteye enti mesre enhye dam na ensu enhye dam na eni hu awu enhye dam na ema dwenboni bi ema wutirim na nsan ma bebre awu ya kunkum ma bebre mema binmo kunkum ma bebre sentini se okun ne ho ma no ne ho akodim etinya duru san pempenso no wanhye ne ho so pe na wakodi bone wudi sa oba bi achi sa no a wutiranye yi a wudi awu a wo so ba akoda afiase etini pa no wawukọ but wo a wote ase no mom kura no hu hia de na so hwe ba bi a wasan de wabrabo asan de akohye eti mesre bibia da bia no bonwuma yeden ebata ho na sabe ye nipa de wo ye nipa dan wo nya sade ye nipa wo yeden wo pe no pepepe yeden a obi wo ho no mo a etire a esisuei ye mpa mu ni ahwe eti emu nsem no gi nyame nko ani nipa adasani nko ani behu obi wo ho no mo a na bi awade bi kura wo ne be ma bi ahyehye awade eye wo ba
titiru ebi kura watimi atu hu asi ho ahwe bema no fa no kura no wani bi watimi atiti mo wire mu ahwe ni school ama na wawie wo se wonya ne class eti wagya wa sister mane nko wo se won pe obi mu a mane nko na ma wo ho bre tena sidi enkono maduro mu enkohye wo ho akomfo nyame wo die nti aya se nti aya o ma eniema bebre etoto nipa e wo yakwan mu enti se nuoma bi sa eduru nipa wakwan mu a tena se emfa wasam nkoma obi a enka wasam nkire obi a eya se ya wo no wo betimi ahye wo ho so be na awotwe a masa ya wo ni nyina mfiri wo mu na wo de ma wo ho bre time mabobo akasa wo ho bre na toto ni emayie na ebeduru brebi no wa wo behunu se saa onipa no na okuta gold ena wajai ena wakofa bo ye nyina ebedi adanse ye se ye woni ama bebre ho a TV atikopo ba so de black and white ba so no sabre ebi kura na woni sika na wodi betobi so hwe ba bi enne nyame na madom so de brabo abeduro ena fresh screen de opa bi ya wutini ye dai eto saa na brabo eni nipa enka bomu asetena eti duru brebi na wo se wo ye fry I can say wo ye atikopo ema no nti wo mpa obi ma ja ne mane nko na wo ma wo ho bre etoto ni ema ye toto akwan yi a fresh screen de opa bi ya wo betimi aye dai ato enti wafa enema futusem ni amesre yetiefo ni ahwefo ni se madawroma ema bebrebe ya ne na mabonten ya brabo ye basa adentia ya boa be ma bi ama ne be ma ne nya ba bi asi ama be ma na kofa ye nyonko ba enya hwe ya abrabo tambia sa na ma ni duru a yenka hunu se ya abrabo ana nipa so sade yetie bia ye nya ni nyina pepepe enti se wunya duru sa ade anasa sa ade ne beto ho a tenase din sufre nyame na ma wo ho bre cause nipa no na aya wo bone enya wo momu no aya nipa koro eden e bone de enya dan ya nipa koro wo ya da che no benya ho sunsuanso na momu wo a de bone na di wo ne nkoye wo so ho bone wo se wontime ne wontena enhye demo enhye wo ho akomfo emma bibi nhye wakomam a obi kura timi gyaye adwuma na otifie ana wo hye dem na wo su na wo tinisuo dabi kona kwa wanim na de wo wanim mum na yedan edoso enye okra mfiri wonsam oba ba wa hwe ba ma na waboa ba ma wo so wo mo e kan se wo mpa obi mu no ma ne nko enkoku no enkoye ne bone akatua e wo nyame nsam enti bibia ekoso woni pa ya brabo mu bia no yenhwe na yehunu se ade bia be ye bia abonwuma yedai e bata ho ana nipa se bibia nto wo wakwan mu a wo hu se de obesi aba wa brabo yedai afa enti mesre mi nua ma anu binom se ba bia ma hwe mema bia koduru na ba ma koro ne se oduru ba bia no ene de wo doctor Asem Mpe Nipa se bia wo ton entosi wo kumasi dwom ana edwa mu ba bia ma ne nko ne ba bi jane kwan ma ne nyedai enko na wo de ma wo ho bre ma wo ho afe emma braboboni bi emesi wani so titiro ne mema no binom ensan fa bi nka wano eniema bi a wa wo hwe a ensan fata no twu ho firi ho na wo de yire ho se adwuma na wo ya yire ho na ye se bibia wo ye bia no wo yire ho na wo ye na wo ma e ka se wadwene koso na wo ma won sa kokoso a nyame wo kwan a obefa so obedai obehwe wo no wode wakoduru baabi na ebra nipa kro ni behu wo no wo hu se ye wo a nanso se wo jeja wo ho saa anytime bia no wo nipadua ne kra no ebe basa wan kasa kra wani nye ana nipa bi hu abonten a nani abedai abaje o nti mesre se wahwe obaabi ana wahwe be ma bi ana wahwe obi aduru pempensuo bi na se wo se ne onimu baabi a jane mane nkona ma wo ho bre ma wo ho afe na hwe de nyame ode be ye wo ma ho bre na hwe ne awura de nyankopon ede be ye wo diante polinity a watwa mu an se wo se wo no wa mane nko de baabi Ose wo mpewa maninko oh maninko ono na no wa ubi bedo ose wo mpewa maninko ono na no wa ubi bedo Facebook TikTok guess wo Instagram na guess wo engangani VZ guess wo engangani adum guess kangani ashawula guess mama dada oswampewa num mizo he ompewa num mizo be ye fefe ya kono
amane ma akotote de amount eye mizo drink no so ba no so mpewa wo de usika no wagidi nyina fa to mizo kogu fridge na start bobo uboza ne ma akotote na brabo na hyehyɛ fefefe na won so atima ko akwanim no ahunu say yes wo awurade na wo mizo nso aboa eno na be ma fruit no be ma we de na ye soche afa oba ni hia wa say ma hwade omo ase da bi daddy lumba nyom ne ya de me ma ba ko pe mekumi ma mpempem dwadwadu ngosie me nti on de okasa wo mpɛ no oba num ne mizo bo bossa no aye kama no wato wa hia ne bi mu a obeza de aba fofufu amane ma akotote de amaye mizo drink ni guso ye ton na dwaman so den ya just drink we denati apose ububo bia ne ma koyie de mount mizo fo se men kan se opedodo atu e de akọ shop mu akoton a o number no de fa na from open na nkwankwan so a shop bia be wura mu no e wo su pe mizo nsa be kan bi no abo onya foro so mpa so radio be foro kra de be bu mizo we ebu ama e ba ya na short ni ase akofa na short na anu ye meti ye ni ase short last week no mate se o ma sa akọ de abade de mizo ne de nkofo se mu pi eno no mo pe no eno mu hunu asi kire wo mu sa mango no o mo tene nkana niema ekotote enti mizo number no neguso fai na wa wutie radio no nso frɛ se wo pedodo atu o mo mfa mbrɛ ene 5G mixture ne de oboa wo 5G no aya energy drink sononko a mizo ne ba no otwe ni nua 5G ne ba eti ano so se ye adwuma se umpɛ so ani bekumu bɛ se ahoden ne ba aso ba wa ye basa aso anu mato aso onyi okay a woje ba ko boni train a obozu speed se ne awo from speed na me di plane no 8way na niema akotote e de ama wo number ne ye ba ko mo ye ntafo wutowe na wutowe enyata ho enkofa tawia fo mo bom ko na niema nkotote mfama 0246 270 221 0246 270 221 21st clinic sciatica yade de omotene te sa clinic wanwaso we na sese de kumase ne Ghana mpatamu aba biara obi o sciatica yade ne de ubusansa yare sabia be na wo kwa wanti 21st clinic na wonko enti ye indi no enkofo bebili hospital no mo de 2020 ne hyehyɛ ho on person ye 21st eyi heba ho 27 na nkese na ase but we de 21st clinic ye ya hyenso de ne ye colors na gini ne ye more ye hospital no hunu ya wonse ayare sakura ye adwuma dada 21st clinic se men kancho se enya siatica yade ne nko ana omosawo omse men kancho se yade bibre bia na wo je bibiduro di nko ade a omde besawo yade amane ma akotote de ama na enso yade nyina ne yatu kye siatica no ene ohia 21st clinic na ope ba bi dia fa ye me no kasa abrochirefuo nyina atwapo baba beju an yale hwene se enti no na nse wono akora so wokotoa wo na ne ma akotote na kuma Ghana hade oba kuma se a ohwim obe onsa beka wo mo oboase wo mo ho akra wo mo sunyan wo mo ho nkranza wo mo ho sanso na tachiman wo ma yale sabia kase ne wo ho ba bia wo bia nso kura bi ni wo so ofre number no a obeboa no no abom ababa hwe wa mane ma akotote dia ma wo number no 0540 311 311 0540 311 21st clinic biem omsi ya mo kokon kanchira wo se de Europe tour na ekoso wo wa dokotafo akuku damankasa edu na wona yare sabia ho nurses ne de yenkan na we no yi ya dokotafo akuku dam no emunum de o maba begu Europe abonten so UK mpatamu o mene na mo nyina o mo to no matima boa ma obi asiatica de na tena dem obata bi wasika wo ne ho nanso ne maame aba beso na masiatica aka na hede ontimi ntane ne ho biem afen wo fa made man maame 25 grades o mo na Europe to no o mu yi sa yale nyina afuru ama o maame nso ya active na watima kwa adwuma na niema akotote de ama munti samre eguso kasai wo Europe mpatam ba bia fo mo number na no afre wo mo no mo wo ho mo muku no mo mra me he o ma niema nkotote mfama a doctor fo num na duro enum bo achi dom wo Ghana ha ne num so so adu amanone a o mo so didwuma so a enche ho adanside beba ma niema akotote e de amaye e di the same number no ya wafa na wafre 21st kin go say abroche for me ma mo number foforo mo de mo number dey 0244 915 116 0244 915 116 0244 915 116 offer omo a so mo Europe tour ma started den dia na me no omo kasa na se omo patient makomako num aya do omo atoa omo a omo hwe omo wiom so omo se ko ba bi foforo enti no so buku ho se me so me ma me yale ebi a ono no wo France ho ebi a ono no wo Italy ho ebi na omo muku no omo ntoa mo na efie kura indo mbeba no omo behwa manema akotirote dia ma 3A co capsules 3A heba omna de ba yo 3A fo se men kanjira wo se
koko tete opa dia esi otu ano sa anti da chirebo ana no be yedene no bonza ase pai na ho chirew e ba ne sa okoto so anu anim agimi sa bonza ase mpane ewum na ewo e ba joja na ipane mfra ya na ye koko ne si wo sa anti ho ne te kakra bia na wo ye mu ahyew ayeso oba wo no na de nsem bebire e de aba we ye tofia na ene enye ngeka nzemu no enti no ya ka nyina ne se ye diri evo udi omagia koko ne bwajuma koko no tuatua bi nunum bi memini bi na enema nkotote emfa mawo na wayale hwe emel tiri eko capsule say menka nkyira wo se koko sisi wani ase a omasa dada ubema ntimi nyina so yi a eyomo omasa dada ni nyina so be form number na frɛ number ne 0546 107 107 0546 107 107 express group akontusam de express group omona Sompa bo omne yedi dwuma ache no kudedi enti no omonna oje da express group se menka nkyira wo se country bia pese okoso ewo amanone de obedan wo mo a omtene te was Canada F US F UK F Ukraine F New Jersey F Germany F baby apesa woko bia country bia mu omzi tutumilika na bra na ommo amount mintu kana niema enko tote mfa mom number ne 0552 827 787 0552 827 787 Abe Herbal Clinic Dr. Abe say Asem Mpe agoro no wosa yade o mami Abe wo boadwuma mami Abe wo boadwuma mami Abe atata inuro na si wo se wo de wo bohunu se esisi galon ni sisi nanim bebre wo se bibiduro kroje no de sa yade na sam ho no yade be wo be mem na aye mere fibroid na etete wo se on de be you specialize pa aye fibroid no man no na ntimi nwo me ne be mehia na nsuo no asan me paache wo se bra no nyini mfiri kwam na wo so timenyam wo na aware no nye de onya skani aware awo ne mandi ase ye yawo watiko me paache otumika ko maami Abe no wanyo na ne man kwoto temfa nya no nkwan yade wo safa number ne frɛ ne na yare ahoduo bi awo no ka kire no na omo amane man kwoto te maami Abe si number ne 0243 345 392 0243 345 392 from na niema enko totem fama Christ Inspire Ministry odifo bay wo bon ho modern Abigail Santo am wo fasi wo bon ho body papa sokoban ampayo new site ena maami wewo prophetess o man nsaso we ebria na awurade sane first na ne yese man timi nyina dom animu ba Kristo wu ye na ntomadan ni mu paye na o se afedi kwan abia ma obia ndi amama na o mafa nyamedwuma no mo hyese maami we tre ne nsato abrabo so na wuda so tese ne awtia na se wo ufie nkukuo ufie nyowa ufie bola nyina ye dia so ne no kura no obohweti dija tum e ma abrabo anim da ho ma atimi kokko wanim maami se menkanche o se wa abrabo mu no akwankyere ni ho anipa ye mobo ndi ada no sa na bama David ebra Samuel kokko ya akwankyere de ma David de ngugu na pampam na abrabo na anwene ne se ya na ohwenwan so no edane ma afedi obeye ohempon de a ene ma me se bre na wiye bre onyina sa anwosra na abi so na anointing na niam na ne wa abrabo mfama ne number ne gusu na de se 0243263899 0243263899 fa number no na eniema enko tote emfa emma babia uwo bia na wo futusem na na egusu a ye de brema na ayi wo futusem onso tena video no na tie bi me dofo pa ella o tie me den ella de opemi o opemi o tie me den ella bia wo bia wrade nyankopon hira na wo nhira eye zira ho nyina wonhyira mu nyina grani awrade nhira no wonhyira ela maame nso so na niema enkotote emfa ema obibia ewo hosa ohene yire for onza wo sese ukunu behira enti ono so ye mo ambo mo di nyina ya oyire no ukunu behira yo ofa kunu de washira me entiram da so nam ho yo ai nti me dia no kaya sa wazisi me yire no matie buru ofa ma me nas na mencha yetiefo ne yahwefo magebre ne adaje na nwumre Sompa TV ne Facebook Sompa TV Ghana YouTube wo mo hwe yen wo ho na ewiase me so me de na me de eba ne sese ote ha se no mo a na wa ya de a daachi wan kasa wabra abo na se wo daachi no ebe kanfo offer do what your future self will be proud of and thank you for. Enipa say what wanna say
wo nyini ewo abrabo mu na se enema beko ye di amaw abrabo be ye jojo e de amawo a ni nyina ene se enei anamo ho a wo betu wo da ye so ya wo pese wo so no wo be hwe na wa focus on that dream se be ya daache no wo daache ankasa be da wo asese mama ye bo asia ma wo si so na ne ememo den na so no wa fa ne ema ni agoro wa toto ho ase na woni abrabo edi asie na apinisie ya wo fa mu nyina no enne wa mame wo daache mani age ama mi ankasa so me ho atimi asepeme ye woni papi wo ho a ofa ote ewiase a officer enoa ne officer edidi prekon ena eye omunim se edidi da na ye eno nti no sika bi wo ho a ofa enye ni nyina na ye die enso on de ne nsa so a kabo from eyi hand to mouth sika bi a won de kakra bi na sika ketwa we se de ye didi o ene social media obekọ wani da me so ebusuan ni da so mpacho ebusuan ni na so eye wan kasa wo daache eni ene da so ene enti die na wo yama wo daache aye proud of you na aka cho se ohene yire me da se ewo ene ba bia wa mama bedre yes gra ya ye huridwa mu nyina no ofa ebre bi beba nantie kura ho be ye den na se nantie ho ye den na se bia ye manso meka se wonum emmeyen anase ye manum krampo benyen na wonum so anyinyina akwa wade anase ho makwa bo mabusua ebe ye den ene nipa no watwea benyen eye hwan ne beso ye mu ewo ye ndache ni nyina ne begina na abrabo ya ye bebo so adara meka se wabrabo ne beye wa yie nipa wabrabo bia due bia wo bedue bia na so aba no dache eye wa na wo betwa enti enesa wototo ne ema ya dachi wana beboa wo ofa bi wo ho ayemunu wo fie make us on boys na dabusua dan mu ba ko bi a eno aye boys dan adentia wo si so no na ne yememu oden ba odo so yese ne sa na ablabonte de ne musa pacho ene ablabo ne nko ene na wo ahoden sa wo anso no tuntum so obesoa no fufuo so enti fufuo so na wo besoa ne papa mu ana so obesoa ne bonim eye ne aginasie ye wo se wusie ene se keka ho wa ablabo mu na sie niema sika no sie bi eba sa na se wo ye onuma ye sika wo ho a wo fa se bia be frɛ ni bia no be ho se wo Dominica no wo ba wona na bia be frɛ ni bia no wo ba fi se wonim se wo ba ofa enya ade obekɔ ne nsapan dan ya wo beto amana dibi na wo ba no ye na dwuma di pa kakra apesempo ana se tekuda mabi e de aba beto na chi na wo se won jai na dwuma no wo no amla metena wo sa dan no mame mo wo futu eketu abi na ne 4 days na mnikuma wo TV wura ko di fufu wo sokoban kwan so eyi mu nam bisa na yemu papa panyini bi wo twe ne nan ase na ne nika wo bet mo so na okura mu si na tete chance buru ni wawu ehwe hwa ne ho awan ni bi ene kura ne si ni tinkata so papa yi twa kwan mu wo bresi no the chance be duru a emza sent wo no ho kakra ntine na aduane wura na otwa che no aso amonyemere me ne akwaji aba ne yatwa ma ya ma ne me ho kra enti megina wa anam da ne che da etanam da ta nyini mu sei na yawo awurade be ye sei de nko mie ne yehia we sei nko ko be nyina du sei na hunhunu ba hunhunu wo faase ka waduane sei gasam ne made ne te wo nche ofutu na no wode ne enti ofa medema no besi ketacho be matiase e beka be na watwama ne ko ne krachi me ne ko ma me adua ya ho e wo no anka say ye friend saying Ramsia Portal chapter side ho na ye ko ye na ye ba na papa bia wanya mfinhia be 60 plus na dade ya ye de etwa blocks bi papa ipeja ni say ya anka krankra na waje mu na bebo se pan na waso ni sisi no aye sei na wo home twe in fact manti ahini drew wo no ogina aka no wasema me abrabo no eto da bia eya ye mane beatie time ma ye ni beba ye ho so no so no na ne ma ka echi oya yombo so ka so ntwa blog na nko fe enti na ye say wan so no tuntum so a obesoa no fufuo so nti me no sinma ka say if you want to have a healthier relationship in future eno eye ne
so obekura wo hu ye no watoto ne ema ye ene betimi aboa ma wo dachi nkokura bom wo mle wa bom no enema beko ye dia ma akopem se obofo besa to nsa afre wo amo akwaji wa home wona na Abraham kokomu ntini ye hwe ne atoto ye ne ema ye ne nsi ye dream so anase ye da ye so ne ani abrabo no eni apon bla ye okwe mu oden de na so kakra ruade be hwe ye ni ama bibia so atimi asie ye Wofa mpacho me dase me nso me dase ruade nyankopon je na wafutu na no odene ano edene ye kono na mechia mase brebuo bi efre na adwo abolo o ginya ase sa ma mi we pe ba na yi ase aduane a oye good rough obaye aduane am yi ase ama ha yi ni be dane party se de ne dete na umume ya na eme ya se ma se ya umume sa no ya na eme adwo aye bungakra ati emu amuti am ginya ase mon kanjira adwo abolo se mi so umume kakra ati ba aduane de oni me ye bla 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 na obi kum bayifo bi wo fie ma wa ofre na oba be yo good na fe me ne ba pesos na me wale no ne ba ne de pesos me chia ne pa bi obi a awrade nshira wo mo ofosuo efosuo ama yaw ba bia wo bia wo di nam mpesa de yifiri manum nam nya adwuma kwaku na wa futisem asemo na je also yire na wase na no friends wo de obaema obawa me ansa akra na 2 years no on do eba na ne krafo dozo ba bi owe agwaku sha onu minua no unim se ya ware dodo de na make kan sha ware dodo de nsen wa woro na oto nwumbi so ba so mpewa ba ne nko nye ize enwom na onim to wa nye ize de ba be me na kona be de obe mia no go bunko to pa chawo emu de antipole kind na agudie kind na nya ho basa so ba ja na tintimu a eye wo yakra na ko wanim enye ho basa so ye ho basa na duru no wanyam ya nti yani kwa kuya ncha ma ba ba ku Obama kumekwe na mama empem jaja adungu si de and enya possible that emuye Ghana emuye kwa kuma menchia odifo Japan one Dr. Yoko odifo Japan wani mo minwa nyame adoma o chan weekend obi ani ehia anu wa frame why frame ntam odifo Japan odifo ani ya mama de mo no odifo Japan ya frame ntam o chan Saturday ya frame ntam na menchana na bokena okay e wo shobolo okay lobito shobolo na bokena bebia obia me papa me chia wo chia na we mfie ajase no no ajase be ma nyame adoma o chia me kwa yewa asotwa a chia okrom ejaye dan ya kwagu o chia de midwabo mu kura me hu ajase ai be hu ajase so obi se magifo wo tompa bo ha no no kura nche fura ajase me sra wo chia wo ko obi afa o mo de odu dwom na wan frem ka so pe ajase o bana na no ya lo mbe su dwom se su wo de me se edira me se oduru ekwan no dwafo na abuso obi ajase o tompa bo aja o chia me member o me de du ade ye menyere me nwa no du aye odu za hu on ka okay mai wani mu nyam ho fefefe sa no e ma be pewo wa heda adane no no wadam no eko kan wa ye me yo ejaba me bia obi amechia to go haba keke me papa baby aso obi amechia kwaku ene mahwae eno ma bi wo amanfo abe for TikTok ya bibi ha obi a ode beto so na media reho kakra na ene mafutu sem no ejama susufum ade de wanya bia no mo wani nso na foforo nso nya bi maamefo bi etwa adwadwo na bibi ntimi modi na emu me ye sure say nipa bi enim ni ameka na koma obi biara die wanya mo wani nso na susufum no ma special asase na foforo nso enya bi kwa kudeti na meka asase mo yi ye besire nipa dasani bia wo wiase nyame ato nsem enfum nkofo obi ade wate enfum nkofo hiani wa bia asase wate enfum nkofo obi ade ema nani nya ne ya kwa kunya de na mi hu enna wo behwe sikani nyankopon aboa no ema no wodan maako ba yefo wo behwe ne bebie nananom ye maame mu dodidi na sebe wakohu ohene bi na sebe atu omo banchi omo board nyina atu agu se ye besi dan na be project na wo behwe sikafia bi ya dane de ama omo no mu twa dwadwo mesrew
denka nyankopɔn ye wi kafa ye wade bi wo Ghana ese ye frebrofo bi se affordable meboa affordable pa ase kyeresen enso ne kromu asikafo na esa akɔfa affordable no e de akosi jaso anu adi enoma bi ho me ka affordable anka meminu menu kwaku ye nya kakra na nke yakɔ ne atuatua kakra na nke enso abe ye dia ne enso ya boye bra enne kro yi mu Ghana kromu asikafo nkwa na ye dai asa fa affordable no me so de wanya bia no mwani nso yesu fum no ma me srew areho enne kwa kukromu a nyame ampata na to asase to wo so dan wani akwa ba beba na sikani digeda kosi so ne wafa kwa ku me sisa asem we hu se heaven na ye kan ye temu da na ye ka no se wo hopa dia enye wafa de bokese bia ukobo na so de ma ye boje usu check wa brabo na hwa de bia wo hiani wa de bia waje ya wo wie wasa na ko gina court because of wo sika to be fa lawyer kwa ku meka no ma eye hiafo de pa akodu court wa woni sika de agema sikafo a kwa kunya asam ketwa e wo kro yimu okọ asori e wo sikafo ne hiafo nwum bi o se ade bi obi di aye me se de asi afa ahye me se me kaya na me dam kwa ku dume bia me o metimi tia sese wodam sam sa na wiase kura no de nyankopon aye wi MP de nyame aye wi minister de nyame aye wi oh ofa ho ona ka se menya menye obi onim se kromu akumase ewe ye woni pa bi wo no ma owodan maako be 20 wo nkran wo sa wo be 10 wa nanso ye se bibi de affordable wo sa akwadia affordable account yo ye be sre de nyame de aye obia na sabe mpraduasa enne nipa bi ni mo musisi adan kwakoi me se ye ne yekosi o me ne ye ka na tie go so na ne yete ya nanu na meka asem bi se me se kromu asikafo bi o mawu dada o mo sore ba se o mbe sanya sika chan because o ma bobe andada enso o ntimi nsole ma ya de tie aye ka ya sa ya se ngombe bu agwase na me papa japuku konkruma a o wo be poso se kire be poso ka asem bi wo se kwa ku woni obi ya ade a na so so nti ase jano na owo ho nti okay asemo kana mentiase eche me dadnam sa se wo ne so wo sika ewo ba ufia untimi man bribe so onkofa kwaku lumba na jami lawyer de be kan judge be kan dia ba wo di untimi etu ya de bi atia unwa bi e be sere kromo asikafo sebenyo omunyina asisifo ewom mesho bibia wo ye bia na nye sebe wafo de bia ukobo ye enye o papa bia wo ye nemum transeten se asase ya megisi den sebe bi na ye ohiani wa bi dia o na ne wo su na mampamwa na me de masi because of want me court mesre me kwakuma me ka se mi so wo sika se den na o record bibi be frem se hiani wa bi asase na waje ama wa ye mobo a sa sikani no me mu biem because mo ya mo ya sama me ka ni bisam wo hwe ma me fu esu omu so enya wonko ye kuma se ha se bo bi wo akokoto a ye bu asem ni se ma me no anase dipa no obasu se free koto abafie because of ade wonim se ne dia na ka se Asem Mpe King Solomon e ma ni mi no no mo ko akora no what say reading hu se no wo hwe de ni moja eni akola na ye ne ya e na ode jeje no hu se we bani akora ne na mo sa na tede mo mienu de mo fa kamera ye mpa ni mu ba ko sa na me fafa e fa no de kwa ye nipa so ye nwe de ne de ane se hey na wadaroma ene e wo beku ne de ene jano na den onyini na onam fia na soma no kra ye no se kai moja na akasa no moja na akasa no enu tie be sre ye nuanom a bibi wo mu nsam ya sabe mo ya defo sabe de wanya bi amane nso wani na omo nso omo ba nso nya bi na nsase ni adede mo fo fa biata sase banga yam wato wa fa ho wo bi de no ma wo mkwa no atuagu ade na wokoka ya be se ade ekuta na nyame de ama no mo wani nso na emum susu fom no ma na wiase ewuo ho nti uye bibia
no ahwe ni ye owo nti wo ya de aya ahwe ni ye ejam no de a wo de bere wo no din yo mona sam Judas ono so afutu sam a wo de aba no wo se owuo wo ho nti Yesu fum ne mafa kakra wanya no mane nso na abla bonko nanim wo fam de kuma bi so na afi ya bie call line na tum na won so wo de kakra ene kra ne ya kan dos nti uba bitima do ne ya kan ho bi na yakon akoya ni mama ne ma akotote de kakra me di janze papai onimunyamfo bema e pa atwe se onya wale wie se ekima aye invest wo yere ne o memu ate bra ma yere ho aye tan dodo ofa ma wo yere ntimi nko nipam enti katachi wako walo ba betena fi asebe tafra cho mamfa nchami o yetimi hunu ni brezia line nsa line say na ye bna otimi se ni brezia ye one pe papa ndi ye ofenti animi do beda wachi aye okay ya invest wo mani mu kakra be ma bi wo skapa ba ni yiri nye okay wo fie obi adwuma ma na obesuri nti wo ma na adwuma otifie so wo mpeso obefa adamfo ena asema mekan won se fidie da na esikafo bi yire no mu tia ebi besu wodam na no panyini bi yira mihia na meni ni di nkomo wo ya nkrata akoko matuku adwane agane kunu wose mi koduru ya my friends ye gyan ma woro ne kawa mame wose mu hunu ye saa mu frizi ye kunu mu obi ye hoto ye yo ahoto nim papa betima hwim 2 months no mafi ada ya business obetenso ye so ne mpra na mu watepa ni sikenti ukoka ne kese ugu kunu ni mu ase do so omia wano no no aba no so a obedi na wochepe wasa ka to se wabre enampo onya daage no ne wadabi na ne ya ne se sika na owo ni nyina nso busanade kura trataade be hundia tiamu obetiam agu so papa no so kyene ma wa abontene ya ehia koma egum epra me pa acho unya nduru se sika fo level ba level a wo betima ma yire ni age o cha me kwa me salute you me de dru bra bi se nkofo sa na mani gi won wo se de osi ya proud with the wife ane stone boy ne ba akuya wo bo ni ma che o kambrofo nsutwi no pesiza wo se wa Reggie Stone one na yire very fantastic me de wo ye papa mekan e boni ameka yes rebo wutie ye wate man so bre ampa ukobo adwaman na heada nye case but wo ba na ni die no wanya ahoden ade kobo bi wa abonten de ene obegina ono so mani hunu se be ma ba fie wanya ahoden ade ba akoma wa abonten de ubedru fie ma bibi hia oba ne nso papa hwe asema meka cho ne fa kwa adwendwinim abrabọ na sika ni kura wo obi ani nyinim mu asem minim sika ni bi wo kuro ma asem me maka ne happen papa ni nwi ba nipa nimzi wawu stroke de papa na hyedem 16 good years na ade awreho ne se stroke no no ne de ne man ho ahwan ni bia ne yese ye chi adwene no na wo da fi wuni ma ase na onyansa ba ye ketu anu bi na ache no di papa ni fie wasi ni kuro manya ofa ne se me yeska ni time nkyira me yire ne yire nim ni fie tupe ba papa no wo fie 18 sisi ba biye but won kai ene namfo na afa papa no wo cast mo nenso oto ase won na de ne ho no ototo ne niam afa driver no wo ye business ne yire nim ho asem wo kan obetia ho di papa no yale ya pa mo tezi ase yade we na abo no ko okra won kai wo no se we na nam tamale a no o de kan na hyenwuram no agya no heda betia na hwese ya ampa beba onim ni pa krokra hwan nie na ase se me ho ye na onipa no ko o se afa no na esene no we na papa ni sika nyina afedi wa ba zero ana mi busa me ho se sa papa itimi hunu se we ya me yire dofo etima bia company we wo de wo mfa wodi mi sim kura nya hwe me ne na wo a anke ne wo yali we de oba ne nkoyo nka be bua mo etom de bia mema ya dwembo ne ye nte so kakara wate oba de wo ma na dwuma ye no ye yi a oba nante so oba de sika ba ne nsem a omu be ma ne ko ba se wonye sa ma ni bi nso na wo to fom wan ne be pagyaw de awrade asem se enipa ba akofo nante hwe ase obeyede ni na onipa mienu nante oba akohwe ase oba akoso ne mu asechire ne se ewa abrabo mu no ya momo aboamo se de wo to fom a unua benya ahodene na odi apagyawo yetirimo odene mema yetirimo odene dodo akomande bebo ye ya de nyame nhia ye edan ne de ye be han ye ya de nyame nhia ye unima konja de bia ne ma ne ko na wo mwaye no usuro so ma ne getire wa besole wo so umma ne getire wo mfa de na emwa wo obi okra wo hia ujetire wakoni school aduru ba bia adwuma wo ye fa support ma no aye wo so wo ne ohia mema dodo ohia titirifo ngangan ne ensam tirafo ohia titirifo dodo enti so be hye ne nkran mo akoso wo adwuma nim no afedi aye abambuo okwa wo che
opre na ne be ma we gina ene mo ye yi wo yi so kura kan kasa bi o de sa oban so pe na wale do timi kura ga de sa aduma na magyae papa mesrew unim da ache asem da bia me bokoko se yare stroke wo wiase no no ye fucking man bia wo mu ni baditiri bia ne se ntu no yire to invest kakra wo ma mo mu ko school papa wate pa aduma mo mo nye wo ye smart o timi so ko school betuma ye aduma bia shop ni bi ma no on starting term de ko ba se o to fom a eja wo si afre doctor no aba fi abehwe eno ne me ye fre waja eja wo yare na ne ma invite doctors aba wo ne eja eja wudu birthday na o mafri Ukraine America Canada no ma beba o Ghana o doctor what you say o ma ba o hie ne e wo mam kura ye nsamdwani na ya akono we de papa no yare ye ne baba ako okọ bokura o na ti bokuru toilet so we na ebe sira ne papa na papa no si wesika wa mfi wo mo ne ba we so won kran o ye shoemaker ne ye de we abaso o mra ma mesra ne papa e ba sa awrahuo duru sunsum ya be sere susum atini nya de agya wutie me fa wo manamfo na invest wo mo mura mfi wuda ma wo ban firi so ye wadamfo onya babiem na invest wo ni mu ma yiri mfili se we da wo no uni ho na obanya sa atrim de na wo dwane kora wo dwene ho yenya sa ade we na mo ya bra bonya sa yenyini mu no ya kra wo be ho ye ho wonso fira na kire wadwene omona kabi ohene yira kabi agudie polina kabi mensuma kabi ene do danu amu na afuo ni munye neat ni yanko yanim number ni 0545 931 0545 931 0548 931 931 onzo so do do wode ho na yankonko yanim na niema enkotote emfama hello ofe yey Wofa fi accuse me se should kwa ni accuse me bibi aboko de me patcho bibi aboko do ba de ase ene ofa na de won se how Wofa so na come rough this is your town ene de ebeifo ene de wa town na meka so ho yen se sa me ebeifo bia no se ahye wo mikurom se na ne ye no wa yesi wani me ka me kiro Wofa wo ye ebeifo atete kwafo ene ko wifa townfo Ofa maya phrase ma mentia openikesi wada drink water master J metia no na ene agudie porna na futuo na me meto aso bi Asem Mpe Nipa se enfa wo se bi agaye nsuo etitene eye de a Johnson efra mu bi eni asa agro nipa bia wata se we so enfa wo se de wenye sika enfa wo se de wenye eye de nya nipa bi na bo na wuye ye ndika kra bia wenye bia no bro ho ase na bo nipa ba me nyese wodie ubebuo bi kwasi abuo se na gude pore na oka no nipa bi ho obu kwasi abuo mane nko ene de wo se dua atino be se nsuo na se wo ye papa ma obi na obu kwasi abuo a wode dai na ye hwe fa se manya kopon na de wo ye nyina no ebetumi afiri ne ka one time akisi ni makra akisi me omono se ubu be ntiema nkomo ye de nyame nhia na ekoso hello Wofa Lumba yey ina amanya aduma dase Idiane Duncan come out official taxi driver given about. taxi driver de why official a choose say o muntu pose nim. Pose ni bi na me so baba no betuma mani o. O say so ma Asante region na taxi driver mo for chairman. Me ya ti menya. Ubenya. Papa taxi no ma no zu du mo de ma me na dio. This is Asante region taxi chairman ene wo. Yeah. Wofa Lumba na kanjo bia hunya ya Asante regional taxi chairman. Yes. Bakupe. Omumpe o. Bakupe ni ano no. Ya go want to watch the no share engineer ke do gas of in soup. So am boy like him. Ya Wofa Lumba. Yey. E kaya kre bi ato. Ofa omuna samwa de Ko wanim. Nipa. What you are? Ya ube nyini. Obaya me to bi fedi ase na sie yewu what you say. Ebi ba na wu ja to ho. Ebi pa ana ebi mbone. Baba wo ko enshani. To bi fedi ase ko fa na wu diska. Na wu ko de papa bi ato ya wu nchima ana o ma be tulo bi no. Mestre enye di mbone nto. Ya ka se asuma fi don ke from no. The money, about my baby,
Everybody inshira yes I ma be. Hello. Yes, madam. Wofa Lumba. Yes, dear. The pacho wana watama wakana I made the I am the papa. The little thing say, the Bama old boy, you just three. And the room yesterday was there with the top one for man. I was so born now, and then you went to bed and was so boy, you did your team on my best. And the pacho on the monk come home, you and my man. You know, you might get and get your answer yesterday. Kakra, or person did Kakra when you know this side about for Mo. If I'm someone to see you, my monument. Hello. We're free so. Sammy Papa ni hebi you know open good years. Yeah, you know money. Hello. Hello. Yes, sir. Wofa Lumba, my boy. Yeah, cool, Benny. Ubi Ajoso. Radin Shroud. I be peace on. How do you match it? Hello. Yes, dear. Wofa. Yay. Wofa Mbacha na mohoye. Eradia yadia dodo na onzo. Nyame album. Offer the captain. Yes, Captain. Offer Mura, who and then rain ya go be binti, midinidesi. Oh. Offer me tea has see a man can that offer. You couldn't put Bonilla Mammy Suda. Put the name and say Asem Mpe Nipa. Yamen fan a bonnet and we doing Yame offer. Oh, when you pop Bonilla Mammy so them that will hear Sammy by. Oh, Mr. Wa. Odi owi anu afre ye line no na ye wa futu sem bia na ye de abrɛ. Onse wa mo odi de ba me na me wale wa me to voice amete. Tu kakasa bi etra so ane na tifie. Wo kan be bi ba ye ha ma program na kobata china ebetia wa brabo ntino frɛ line na we yi ne so ne ye wi aye head and two for kakra why. Na me nshira we de me mpam wo se wote ase. Matia. Me da se pa nya me nshira de number ne betu dwande pon afre na ye nhye unkran kakra wate. Bema so what ya memfa no bone kwa so mpa chew sisa wadwene kakra na ya muti no di tuma. Hello. Yes, madam. Captain Lumba. Yes, sir. Captain Pizarro ni mi do kinkensi. Pizarro dia bia mi gina bia agina ho. Pizarro. No, fa so no fa preko pani wo na dia combination dia adukam kra. Pizarro na wu twi kumasi tu akra o. Oh, why? Kumasi akra wa me kwa America Matia fa nyame shira so ko fa. Na ofa wadaro me fa konya so na matia Mr. Kingsford. Radio Kinkensi Senior High. Geography opanyino obodima pa na ofa ene opanyino mo asama okan no na metu nchene na wo se owo ntino se wusisi unua na wadwen ho chance owo nso akoye Supreme Court judge panyini a ya odi wiase nyina so na ko no so no de mawa yen copy ni kubusa se day and I we are watching me go free. Some no crap, I will be near New York often. Now, a tiny cent, you know. Yes, I say, I'm not to be some now in your baby dinner. I hope Friday would do national. A man inquires what they want game, any young son who seek out, you know, now this is you. Now, South one also don't say, it do say, a first enough, a sorry about for the year. Or quite for the pim. Yemo Ronan and Kola no me no musugo yam. Akobasa, e shira also open no. Nya dia trading pon yanko for the mount. Your fire say, any did go for nas yesterday, who am about the do baby.
Yes, Sapano, Omufa Mayano Musunya Munshira, of a Pizarro Kinkers Macau. I mean, no fozu Omanazamwa, Efutundi and Sama Banu. Mechia Kinjiri, Abusia Penny, Kunkuli Kinjiri, Sokoban Kwasu Kunkuli Kinjiri, Abusia Penny, Abusia Funina, the brought me in Udahon to be Betona Hunulumba Diana, Monsanho, Nasum Diemra. Hello. 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 Yes, dear. Pacho, good evening. Good evening. The Pacho net to say. A radia dear do now swear. Yamia do me hoye. And then the near Jim Wofa Lumba footstool hopa. And to me, Pata me can be kakra. I am dead. My name is husband. And some now Mukayan, Makamasa Mamma. When I'm Oshram Wati. Mr. What ye into women go Bruno as a betrigger. Said your car was no farmer nominating Gasabin and a boatolium. What don't you have a man from Menegas of man? Oko. Unsawa do do cat in his eye. Hello. Hello, Wofa Lumba. Yes, sir. Lady General Captain Lumba. International one. I salute, sir. Yes. And you make guys up in the encounter of you're from me, Mammy Cassandra, have a passy. Na nyumenya minshira mo ne mofutishe mo amode beye but the ammonia mini aba ne kan ne say esanse owo ho nti no uyo ne bibia no adwena ho na me kan say ye woni ma miensan bi ahimte nipa ne nipa hu ye se nipa hu na o ye onu abone obetwena ho one edian ene beku wo na dia ehin fanso na obewu ada na unso sokra na himfa na abeko se ye dwene sa ne ma we nyen san ho a ye ni abone a ye badwene ho nyame nhyira mo me de abre bia na me kan se mo futu se mo amode prayer ye hye nkwa wa abrabo etnetne yen so amen kam ho pa do ko no bi so aba ene no nyame nhyira so wo santi ase no hello last two calls hello Balumbadi mi ana mti wa gaze kataje kukuta mwe kataje mejozoa papa wa Roma okanyiba ala na wa sia nyime obanyiba mo ade njira nkwa yo papa wa Roma de me kan nse ya so ya papa na ya na ya mo yan so be ye ni papa la oba mo ahunu se sabe brother se mani sampelo we ji before there sabe company for the kataje bia so de beto you fat talk amaya se pata kwa ko yan Sompa say we are big on children now one now we never be see na say the omo we say dem traders be a nyansa and I say look like you Wofa Lumba because me kasa ma jibre ni na ni shamo mo mo yekodu no akukudu so won dem kwachi asem say dey to be am fanto ni am nyam kasa me chawo ni am masa mo nya bi share won na kam Asem Mpe Nipa de suru kra de bi ni ha hello okay yey okay Nigeria Bishop Lumba Nigeria ahiri Nigeria de yamu wa won ti ase ijadem bazaba bo masamwa da issue of his so ni aba no ona ma nko mo ya de o gaza ni o ye no ho ha na obi e we got the issue to gaza ansa grad wa senya ba ko so ami o kai agbo o so do pen kwa fu I said to the phone could be a poco. So, young person, na Mofa. Ola de minimum we can make fat bad done. A so ankasa. He abribia a further budget, Jamus Nora, unto no position swatted to what is just more yet to my papa, Nigeria, the Kenny Jump. Oba, I'm a system, and then the day back Nancy. But the young when you so free ho. Solid free ho. But the young because Bishop, I can't tell you from a kayak. Because what the Bishop and your muffe. Now, I did not come here and say, yes, kiss to the command or turn you in me, Germany to now, Miss Fessy, because you little her. Now, what will the baby be? One I said, we knew. One I said, to put that also fata. Don't make you be able to join you to Mamma Phil, take me the Nigeria mechanic drum.
so when the new kobo ukone sibedia kwa amen 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 Ewurade Nyankopon sha last call ayenko utira yi pa nka mi yiwa firim hello yes sir okay obisi won efe won se go to my hene and I was ne issue on tina won efe time okay go yo but I say me to on kapa chi agos ma hene yenko oh papa me am chana me mo ni din penta papa we die what did you and then that's what I miss me mo say Yakobo bo me na me kwanya wa ti interior ni me to ko bo no one time na nenkre ni bra papa na 200 years ni nyame mo ame obi bia na nyankwada pia so rika na me ti aro demo me ke police kwa okay me fitu ni e koma maya 17 opum 30 35 na 30 yeah time na ko ti oba abaya pa na se ko pe na udi enfama na se ebo na go just space panyum bi nto voice do na ka say panyum bi nto voice do Madame, me so voice here da panyum bi nto obi anka njiro dame kama kaya enti me time ana udi ebo cousin so na preme ho so ba ana obo wa ende de phone na my phone na ka ho se bo fe the phone the still car o prese on ni ta ka ho sa phone na no be ta de ko ti abaye bi pe en fi listen okofo audio ohu bibia ka oni tu ofe ma ka o beto en na member ni woni je me ka no ukoma abaye be keje tu no kremo dem ama genesis dem compound house dem be makumaku num dem makumaku num ni mpele dem ka wa num ade ya okon ni abaye bi start wo na mbena phone so omunaku okoto petrol automatic ya be si ebeni nya enti unu so kunu tena so wampema wo beto a wo pema nti wo beto onye pe na ga ya ka wani tu bia ka wani tu na go ma ne de o se me bia o si so ti na ye ya me mo anwai mateme na to nka me da obe shefa bia me do be kwa akochia nam do ahye ne nsa wate na de oyi nipa na wahwewa ma ho ato ma abonto ya bibia be fa ye computer so jadi abasi ye ba ye wa chere be mon kai se D4 Samuel betena se ne na ye na twetwe nkoma amane ma akotote dia ma twen ye tane abasi ye. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade tinema no hututu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product am me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa hututu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o so the problem there senior o so dank poke okay so wonu dank poke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame shira mo ndro ba ka danke ba tonic muni ma duro mi npa na se na mtumi ndidi na mtumi danso mi nie bi no me no o chale me taibo pa sa si a dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti asate tele boy ya go
Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi. Ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu. Freyen e wo 0244017556 ana 0266593330. FDA agebe die nkrato yi atu. Brakasa ya duaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder cc nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder ato King's Walk Herbal Nana Boache Herbal ne Rapash Herbal Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Herbal Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Herbal Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Herbal Asante Mampo Gapson Pharmacy Koforidua Etufo Mfre 0550 19 15 14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe san okay ya yo tenten tu ba fo ebo entamu aye nam soro nam fo ni ndine ma hwe me captain che no ezem de mo fa wiem nko a na yedi asem ni wo wiem nko a ye ni form de awrade asem sin ya ne honam ni moja na anya ni wiem otumfo ntu tena akonya yi mu a na atumfo ni nyina no ye no ma di wiem nkomo na bibia tima akotote de amaye da bia meka mesese osisi prisie obi sisi asisi ni bisasa bonsam kura ne bawu ndi wa abrabo mu no honhon kum nipa ndi to mere bia ni ohunu hunu ananso asi fo ma hunu se bibi wa baabi na ne ma akotote de ama baabi a wo bia Sompa Asem Mpe Nipa ha ne yetenase a asisi sementem wase apobo ni ahwene de ato baabi da na asumdi aba ha yo hene se betafrache wo ya de nka wa hene ehu e be kan gwasema kire ne wo se wo ye na asumdi aba wo ya president MP minister amfa kwan mu a yenya tena ha surubi ani ho yebe yi abo se de yese ne yakoye nim na kuro ne tima fa ne ntoma perfect ye ka kiro nipa bia se udwumadie bia wudi fa no kuro di na konko woni me yesempo abrabom de obi abewu da bia ne ameka no di me mesuro obi mane mehunehuna abrawo nim se ne nipa ne yenye e ban sa na anso agina na wa kire ketewa bia betuma no di wumpo no adaache wabakosem da wachi na niema akotote ede amount edini ye the nation sank Wofa Bishop Lumba obi ayem Wofa ase ene ya tena se anumere nsoso ya de dwumadie no eba maniema akohyehye bibia si wo social media na wotwe mu a awre hu ye beba awudam kakra wo emrante ne yadidi o emrante mienu be se omoye Game Boys na omokope hotel ba bia akohye omnyina ware o na omaye computer so adwuma kakra omko wura hotel ho no a ene oba bi buy so be serve o munso ede na asie yenkoni yenkotie ne ba yenyina timate yente ho amaniema akotote de amaye yenyina yenkotie mra tewaso nyefidie ni mfiri ha Ti lady room na on call TV no na be madam for no me madam for ye kan lady no so no we fe pa ti ye said na me madam for no kata me nya ade a lady no beti na lady ni dane no na ka che me madam for no so what the kan nyina na am say we ye den tell na dia say me kan and also say we fe meaning we were admiring her. And I'm saying it's true, she's beautiful, and we admire her. And say I want to lead the bizarre, madam from so the mom wine and every person worrying, and I'm so me I am worrying, and madam from so on so be worried. So now if you worry Anna, that you were joking. We were actually joking. Okay. And madam from so on so be worried. And I say, lady, say, your mom wine and never worry. And so far as I'm in a bedroom, I mean, me worrying. Until I can't say more, you buy on so. And any lady in the madam for any lady in your dog. So, say, madam, money lady in a bonk, who will marry her, who will not marry her. And I was on any lady in other. I will tell money bam also. And now money ne die. Any that will tell him. Consensual. You guys
money down. You need down. You na money ne da. You know. Mini madam for. Money ne da say we need da kakra na we na. We so ne da kakra. Tomorrow 3 some. Yes. Nti you know, and a lady need a find the pan to or call wash down. And so we can see me madam for me. You had a bed, and then like we were wondering like what actually happened. Until lady no call washroom home or call inside. We were there for about 10 to 15 minutes. Now, yeah, to say like we'll be a pipe, I'm up into good film. So by 15, now lady didn't pay madam for me, so lady in our chair don't say. Only no pay because they be all bands will be home now. And so I'm in Yasen. It's madam for no call washroom so check is a lady no one or corner or say lady in the room and say, lady in the room. And say, no madam for no crack and maybe say, yeah, I'll go over and I say, I'll go be on a meet. And I'm so sorry. And I'm call washroom, no pipe no go all right, but no be any inside. Nti e won kan e say say yeah that bed no so entrance no so you lock the door no one inside nti ofan no pie nti I doing so another was an is it exit anywhere in the room? No, actually the hotel windows and burglar proof now my no don't sakra every major for like it's difficult. Until now we're wondering, say, where could have the lady pass? So, yeah, I didn't say the call reception could be sent. But before now, lady in the bar, and I'll catch her say, am I answer now, lady in the peninsula so near the dam? Or catch her say, my aunt can't be and yes, she will lose a job. Not just someone in the bed, but you said, say, you requested for something. Continue, I'll come back to you. Until lady catch say my young can't be and so she will lose her job. So we're now confused whether to go to the reception and then ask of her or not. So at that point we didn't know what to do. The only thing we had to do is say reception I could be sir. So we went back. Maybe a corner wouldn't tell whoever that is there say see we're just going to ask of it. And they do reception for them. And the HR lady in the so my colleague no man the Jumalo and a lady so and on one about the manager and a bedroom so now we too. But actually now reception lady not on open you. The lady that came to the room to make love to you, you didn't see her in the hotel. You hotel. See 10-year-old or any agency shift in TBR, they've changed in Faba. Until doing a lady, so she's the only one on duty today. Only the manager, or the manager. Until it was like, new boy, the busu, after like before, I felt the lady was making fun of us. Until Kasakasa, one manager in the PFA office and our reception also. What was the problem? He changed as a manager, so he really did now. Okay. And if you have, I was near Gunko, if you had just a nano Asem film. A baby, I would do your head on your post, ye near to us because deep for summer with ya. And in come with your woman, and say, a ranting when young for me, Nubia, or my wally, it will fiena, or more Accra on yet say, ye call. Akudi edwuma bi e hotel bi aba omo ye computer so edwuma yi bi nto mpe ba bi asomdie wa asem kora ne stable omo je omo yire ne omo ma ho ofie e na omo ba be han hotel na omo to reception a nipa ba ko pe na ho ye bi omo dan omo kama omo so omo wura dan ni all of a sudden na oba bi aba wo so obe serve omo nsuo sa ba no so nyo no na omo meeting reception ho no oba na o ka trom so ono so ye edwuma wa ha bi na odi nsuo bre omo ndi odi nsuo mo dan ani a wo kwa na ba ko ka kire ba ko za akora di o ye kama ho uni mema nkomodie no we dia ne ho ofe na ga ne dan ni no se mumu han na ye kamfo me no se se de yesi kan asumasam ketua bi watimate na ye dan na wote ye no se na mente sei ise mu mienu amtete onya ye ka se ye nwale me a mumu han na pe me we se me a nkomodi die mu a wo munnim ba bia baba na wote ba bia wo fire
ebi oni eno aso so ye adwuma wa be serve omo timi ne kekan ya na mema mienu first ne ye frɛ ne gala yenyinyini ye na ye be frɛ ne tresom ena ne omo chi obe na tetaw chese omo ahwe no correct ama omo asisi omo so atese omo wie ye no ba na wura ba task ko horo no omo sere we chia koku atopa mu ahie o we say ubu pan o wajimi ro no omo sere se afo omo ti omo ni nsu obu oba taw so enum da no msi gay enwe ba akwa ya wi nti wo san fia nsuo nyina ye nkotea no na enum nsuo no omo koduru aga ni dem dansi ya lock no Asem sebe o ye kwa ba beto aso divorce amu atrase awie ye bede wo pabi hum ni papa obetima mu akwancha ama ne ma akotote de ama wa wo san divorce amu ho wa ye mistake papa we wo bo adwuma papa na chiri hwehwe enye hwehwe na efiri se wo ba santime mu a bia wo bodi na obi anim ho ye manhia ewo na ye wura opimso otumfo setu wo ne senti no ama ho ye common e wodini ejaba family house or the four back wa santime mu so fie emu ano mudi omuduma enti ama ne hwehwe enya ya divorce amosi ye nkanto se wie yebri ade bia tete wa abraboma ya akwankyere ni din de Samuel Bible mu Samuel difo no wona de nkogu Jeziba David so a abrabo dane ye ndu hye odifo sa ya Samuel no opie wa abraboma na ne mekotote ena omaba menyu omu nkomu nimu omo yebekọ na ye ne ejajamna akotwe nkomo abawura ma cheche ne yakoso odifo akache na niema akotote e de ama obi biara ejamba twom akwaba eja minua bibia boko de boko e da oba de ase woti akire tie na ohwefe na ebe ye ofen so ase nya driver papa se woti driver wonim ka kam na se wo speed o de ko no a wo driver me lo botu bi ye no ko se chese ya na passengers ne hwen samampo kora odu mu ko ai na said the musi boy adwuma na ni kakeke pa na mo ni adwuma na so wonim se nipa betime tie mu pa se wo ahoto pa woni ahoto wontimi ntie da me na me ka kire wo na ka kire so betime tie na so benya ahoto so e di for somewhere ba ko pe ya sabra wi mu nyame ayi na maye se o mahwe so na obi wo ho na so de ne bema baby wo tie nye o na wo hwe sikafo ene mpanyimfo bi nananum bi ene abam mpanyimfo mu di adanse wo etu anamo ba somewhere ba ho be di adanse a na obi okwa ade wode ba ene se wo me de menyam sika wi me hia brabo amoka no na me hia manim okay me nkoto manim no bosika no ho ban ama no bosika no ho ban wonya sika wi na onwie yi o ye wo sika bi obi o sika da ama wudi jato manhye enso bode betimi no wodie minimi ni omu no ho ye stati fie no ho a ye didi abesi nne fufu ne nkranti ahodo bre me kan na se senka ye kogidi anka ye frɛ Abraham ya bre ene aham wati wa bre o abre ba na wa ye din no onka hwe wode nsem nyina manyame gidabi na me de se nipa betie mi a atwere ne magu nhyem na ne man se ye penso de ne ma me se to da bi yawe ne papa se mobo oya me mobo na wote ho na den na ohene ene sebi minister bi ne MP bi abebedi adanse wa jaba family house odi for samaro na woni hwe na wote ho na wo so wodi wani ka babo bra na se ne nkenye ya ye kasa kwankyera ene ebisa enye musio sebi minua me ba ha minim ha na me bisa se sompa ba bi ye program papa na we ne obi kyereme a eno ma bo musio wo ye amazing ena anase wo ye carpenter nyame abo se bodai so odifo samanzu nyame abo ne se wonso mfa nima ngu akwam na wo ye mesi na me ma mfa mesi me ma mfa me midifo na ameka adwuma ho na wo ye mesi na me be kire wo se wonso kire ma me nko bodai so a eno na yi no ye wonim se papa no an wo tepo so wo de koduo ne fa apo so nyina akwankere e ma ne ko nya anam panyini duru ho nimdifo ne duru ho de honhom adwa ne duru ho Yesu wose kwa ha wose da bi o magine wo nyina na baby a wo kire mi die enanya akwancha ngo beko akwanya nam afi abu ne so na de me kire won se tetofo nyina no mu kwa akwankire o pa na ne nipa no so ntini antibi wonim baabi na okobisa wonim ade na okobisa de enti amese kobisa ne se ye wo bi wo ho me ne umienu ye nim se obi atenensa de ring ye de ring je no ensa foforo age ring no pa me na me ka kire dondo no ya na esere dondo wotene wonsa na ensa foforo adikai na age ring no ne di tontura ahye ho na nka me nuan ko bi be ware
na wagya wade ne bema no esa atwemtwena enipa no so wonye nyanza be ne wagya no afi ya hye wanu nyam na che ufrem pi abedi assembly man enti niam ne nyina anye kwa ade ye nwanwan se obi ko school wo be 14 years wetimi dware wonyini ehunu life na afi ne sempra wo mfa ho ni BBS ya wo mfa ho enye kwa wo wote ho wo se emeka nkire wo se eye normal na mo amu yisu oh normal oh like normal kombedo papa na wo yesi abebi bewu ana eso mate when you 72 years abebi bewu nta so na wo sa abere no obema na sensen wani ma de beji wani newe abebi bewu nta so no yam waduane a wunyini duru baabi a okatere man entimi nidi wo so bibia man na wo so sa abeni bewu ana eso no amwa wo o ton ne ma ye nto menia me no omo no ye ye fie no hwan yetimi kokurum uti obi nsesum na no sei na obi tontoma nipa no so tontoma nipa na ikeska wonso nipa mienu kwa bebisa wa onto aboa na wasi agya kodi lie so bebi okodi na lie onye se bia okwa ya yiyama no odi no kura fo chen ho no nso ye nto wo se e normal na wote ho na bibia wo ye bia normal ma ade a enye o na nye odi fo sama nka se minim se wo wiase na wo sha atale bi kura ko bobusi an yemfa ma ene wo kra ne nko kra colors ene wo kra ne nko se nye odi fo sama nka minim se e wo debi wo kra yemfa ntukwai ene wo kra ne nko odi fo sama ka kire obi se debi o afi we utukwai emwa bosume we emwa na wo ka kire obi se wo ton obi dia na babu wo ne nipa kro na wo ka kire no de ye me wanwan se adwuma kesi a me pese me bodini eno no wo ye o na wasi yasi sebe nyese bidie nya adwuma nanso wo hwe adwuma na wo ye no se yesi onya nkofom ho no a eye ne nwanwa den ma no wo to 20 bucks na asa 50 bucks na asa afi no de ye na adwuma asifie ye wo adwuma bi wo ho a obia be ye asifie nko abeye unya hu enti eno no odifo Samuel ti unya sika fato fie memfa sika no mere no kora wo mpe oba was odifo menye dai bese mkotwa fools was unya wi atwa asidan na wutwa unya hu mi pese mi tukwai bosum wem was wutukwa wi emwaw ni nyina no ti ne yesebra na ade ba akwa ye me fe ne se wo de be 3 years ebusa se awurade na den ena obi abompa ya enkoyie obi esi enye yi was debi o abaifo no ye pe yade mawa ne de kodu atoso ye pesikahye mo ne de kodu atoso ye pensa no mo ne de kodu atoso se de omu ye nyinom de kodu aguso o se de be ya umie enti bo mpa na kogu kodu nachi enti obi ba ma ne fa handkerchief white mra oba atwene digum twene nto a wobo twere kura ofiri so ma ne kodo so 21 days ne mie enti umpe o pede he ne se wo ya aso odea na obi wo kura nso one nam me ne omono nam na ne maame asora ko baabi ama no na me maame antimi asora anko baabi ama me omono anko baabi am se me so me nko baabi obonto mfa no homoka wa ntimi esere mu se mutie ne na se mutie pa dia emfa ho tutu obi tu anamo ko Ajaba family house ahaya usika jetia emfa ka na wo ko Accra merifisi wa ewa enso moko ntimi esere se utu anamo aba Ajaba family house na se wokutu gala na se wonim sa asase wodini enhwe wo so wodini edua esisi wodini na se wo so be fa peak akobo so sa wo betu nya sika enso odifo sama oba no hoti ma akosa ho anweaba wati fa wetu ha ne hwade enti wiase yemfie ni kan mo abrabo da wo yesa emwaw obebo okọ etimi soma no e ma ne be wale wo de enti aso amana be waaw ne se wuti o keep security pa nya de wasem ko baabi but wo yiri de odi ne be kan somsem wonni ani nti wonim so anya yiri wo ka kire na no de ko camp wo so da wada wo hwan kromo eno ba odifo Samuel etimi ka kire se oba wi ne ho ofre ne bibia sisi so na so wa ne nyeyi enti fa wetu afa we yesi fa we so open ne dia menye ho ade oba nso na obetimi de beba bia kwa se bebo nsampa ye so mese wabrabo enu nti na otimi ware na wa ango wotimi no wa anware ni nyina ye niema bi egu akwa mu a so am odifo Samuel wa wunya anodro da nti ye ne wo ka se fa number no so so betie pa de na wonya so odin na se onfa ho nkobo wa afo obonto mfa no mo kawa wo mo bo wiase nso wo de ho abo obi a na akora keto 10 years itimi no ha ma bone bi omodam na nso wo 50 years na no na abodam de na kire se obi a honhomko enti mesro fa number yi ne frɛ ebre bi na me ka kire omono so omono me ne wonam no me de me so oba bi ye twam na me no mie no pe no a meje number we de gina yese wote aso ase afikire wo meje number no nya taxi foro ya akọ aso ase afikire ko pe no fa number no ene na ahia wa ebi be hia wo ne frɛ
na bo obere yie ne mpanyimfo bi te se hemfo abammu mpanyimfo edi adanse no so fatawo Menu Lumba dia mahunu wo wiase pa na me de no ba betu dwa se ofa ne se se abaifo no o maye se obi a wakofa oba no wa aba no ma wontimi ne maame na o ma nso ne na onna no adu fo hwe kokora o maame se fatu okwadwo ane fani agora kakra na o ka se pa o ka se pa no anfa ama na wo se no enya hwe na mpna betete woche Baifo na woji wo sebra to edem no wono wontimi nsifie o ma nso nsifie wontimi ntukwai o ma nso ntukwai wa bra bo nyina obese no endi mesere won ene tie me na omono de me kan no asahwe no wasi akwa wa bere o menini mi enu mayebi fa number yi yenye ebi na ya bere number is 0246 666 71 17 0246 666 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 Lumba Jaba Family House ehona papa yi adwuma mesro na free no nsia ekobo enwumere na omiensa no wasori 6 am to 3 pm na wasori na oye adwuma free juada kwesi memenda kwesi ara na nso onfanya yomfa ntanase o wotanase bompa egu niema a waya ma amanfo no so se eyeye na eyeyi ana ne ho ato no bra ne bebusa wo hyebirim bra na nso adam so a amanfo di bedi na nso nyame bo wo se besi fie nyame bo se tukwan nyame bo se ware na wa wo pa hwe oma na wan hweyie obi o mo bra o ma o mo bra pa thank you omono fa bi so na divo de pese kanya na se asumdue ni wiase edume bi na se oye fun ye oya na se wan fe o sia obi hu so ye fin yo ya edume bi nso a pese otintim ehu sha braba na abo no a pese mika na wo kono ore short ya se wo kura wa hu obi bi hu because obi ho no ma o si so na braba obo nyina e from ba be kwa wie no na no ma ai de asesa ya na ofi se wo hu edume bi ai kwa ba bi share minimum pani bi o si so a na o kwa yi asa na o tisika gu pa bedrume bi no ma eye basa ti na yi kura no ontimi nko be because show no ana first wo ye no ontimi nye biem dem pese me kama ni pada sane bi ati asese si e ka sunsun ma se ma wonim ntinanka obi a wonim sunsun asem no se wonim sunsun asem pa nka akofo ka ne benya accident ga ba akofo eno na de bia ya ne ye kase e wo bia ne dwuma wo ye odi fo samoye papa bia ne nanante ache e wo kwa bebre so na no ma wa ye no ye kase bobo so amene e da be ko ye sha amene o kase wo tempintin kwa station foforo eno ntini de bia no ya no wo nipa wadwen se ade abronsam ye nipa na no den de bia makasa baifo esi esu ho so ne nkranketo aye so ma wo mo na so mo na edi enya wo baga na no ma adwa na dwena wo se patu osu esi echi eye baifo aboa wo kwa brochi patu obi pet one ne tene dem ya bra bo aye bo ne hanom ene noma ekoso ne sey ese amanfo nwuma no edoso ti de bia wo te wa ni kwa so tena wo kwa to anamon ekodi fo sambo me wo ba me wa eye kwa enu nti wo kọ odi fo sambo ye woni pa bi ho no mo a se nyankopon amone sa obo nani munyam ba ne hyebre mu no ya sesa no Ghana nko ani ba bi a wo akora to da mu a na obi twam a otimi de yale e ma akora no na ya ka ne sey no na mafo no ya no mo kasa bi de se na menwa ke dwama like like no ma wo mo brofo like no unso it's like sa obi akosuku degree na wa bobi enso nya dwuma nye wote wo ye den ma me a wote bode ana wote so ame aton no ma edumre bia wankasa wabre sa ta me nke na no me twa me tokwadu o ma me no me du anadwubu sa efrenzai kwanta bisa ma me abasiwa wa tonko ma me tokwadu ma me tokwadu wonte ba ko wote wo me ba se ya obra ye bre na me se ma me nyemwa sa me adu ta me sesa nka mudidi na nso nkura mu wo mba wiase nyina se bo ba ye basa me kanfo ase ma ama se ma me edumre bia paka ukwadu nu egu ba bi kana kwa bisa kakra nante kakra ma uma woni mabo bi e friend krotwa mansajata
jata de ne huhu ena hwe ne ma aboa bi o nwura mu bia jata betimi akɔkye ba jata ba ntimi nkɔkye no edumre bi atu anamon na anu ya maame bi betena wo se hwe me de ha na metiri hye maame ne bi a obi nti ase na nso onanim de nti anati because no di awumawuo eno no kyerɛ sɛ asante ha ana Ghana ha entra won kase bibi ni wiase bibi wo wiase maame ye wɔ kɔ aburukyiri spray papa bi enu a won to epari wo pe spray papa ho na de spray papa ho no te nanso bema bi obaba no bia no de no beka na no wokɔ maame nti ase doctor say ato sunsum toilet egu no it is spray bi obeto bi enkoye eya kwankyere bo modi tu na mo kɔ manhia agaba firiye na busua fie hɔ wodi oduru ha so wo ba odifo Samuel hɔ ba bia wokɔye bia na amwa obia me ka cho sɛ etie ne nyante ne de kwakucha hyani sabi onya ahye eti bo modi tu na mo awo na wo sabi mpradua sɛ woton ayento oba bibia wo hu bia na efe nanso be ma ba obeka we a ayensa fufuo bo modi ne kodifo Samuel kwa fa number no tudwa ba ko na enfri ane enko number fa number ne tentem kra abra ye ka say number no nya number nya de nya 0246 666 17 0246 666 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Lumba dem di twa to kra nse yem ma nipa nyina ante ase se abusuamu demu a emutimi che na obe efa nyina ya kwavinsafo efa nyina se ne ba bi yeye se wan hwe ye obi de obabo ne da so kire se ombe fafa no de aye o ma ade nanso de nyame aka to won se nyampa boda no ko nka saa wo wonim nipa ani na hia ende mesro so obi be poison obi nsa na won filter melene be ba poison wo mampon na de oben wo de a ene hwe wo yi efisa ade na ka ti free san nipa nyina na nko be twifa e be twifa ba so enti mesre mo se oton ade ne ento ukodi hino bi okodi hina say me na yem ni si hino say me nua no eduru ne so feeling so an bam so ote wo na nanom de ngom de be ma wo na sunsun mu no ye be dana ma na hwere wo eno ne ye se be bo ho ban ade bia wo ye bia amfoni kan ye o na kababu ne bo wiase ne beka se nyampa boda nko kan sa ye de ti mesrem se mu ne mu tie na se wo si ubetie tie ne yie pa odifo Samuel wa Jaba family house ahembobo no ya oba enya asore no ye obi ho ko di asore lies anu onum na okopiri bibia mani kunu so ba na ne kunu gya no we de okọ a ebese 20-30 minutes no we na okọ ba bi akwankyere so ye ketu obi okọ ba bi ayi nantwie to ba ha na we gina bebe sefofa bebe ye we a wonim seso esua entie nye yi mesrew Bible no cross kwan bi ho esu so konkwam ndi se mutie na ade bi opese no ye nwiase bia emfo adwene nye na wan hwe abonsan be mo afa kwaya ensa se ofa so so Mr. Jamuacha odifo na wo de onkomo de edi waji a and odifo watena se china nyampa obetena se na wadi nkrofo asema ma wo mu na de bibia agu akwam enti chano papa akoko di kwa odifo Samuel wo Jaba family house ko hwe hye biri mu ate na nya sa ne nyame bo na wan hwe ye nipa dasani ebe mo afa ba bia ye mfa asesa wo hye biri odifo Samuel wo na oyire abusuafo ni nyina ye chemu china ye beba lawyer Derek Asante eni abusuafo ni nyina che mu na aminu akofia bilu amene ne be ye se ye nche sule tawia and sister Grace ni sister Frisia wunyina wo pankro no wo mutie mu pantina mde afa na adwuma mo ye no mo nkoso nye na me so me koso akutie mu me nka bi enso me tie mu ye wo yakwa Mr. Jamana atene nka no wa bo adwuma media wa che wo mu eno la wo kasasa na nsane ne rada nu se man bi ti wo se papa adwuma wi wa che wo mu Doctor Bina no ba lo se papa wi wa che wo adwuma ni Asem Mpe Nipa di what's that was original mabio doctor in media was some money in the nipa bi no yo what fidie so a won sa bonku eni azagro so nam kesi eni azagro udin za lolo fe na mso mpena udin za lolo fe na aga 50 pesos kura nipa di team bi hunu sa de won ka no
ya the front back na to so be sra say 50 Ajuba bi na won so person na wan kan so a nso mi okay and if ya ensam wa ha ensam wo fia ha enne ensam wo fia ha story na ye kwaso say de wa wote areho abrante ne say nipa na yire freedom ho o yire freedom wo so ape o makọ reception back akobuza say maame unua na ne ye adwuma no wo he wo se me na de me ne manager nko na ba adwuma o no se da bi unua ba bi abese we se so se me pa achew me ne manager nko na ba adwuma ye nto aso from what you assume na we are ye tientin what matibi they also want to be adwuma. So it was then a manager also confirmed me as who only lead independent what duty and then he say this can be right, and the manager also okay, let's go to his office and then discuss or another young call in the office in young kasa. The manager need to call in the office and he also okay. The call office on and you catch your manager also. Your office, your hotel never say any do TV no so, but ne means what TV no lead the back about home ever saw TV no mind, but if you feel leading na you will be. Until manager no so na only lead the weapon a bit man say no crown one say yeah can say lead the full and about home. Until one manager ne be so obobo CCTV footage na ya hwe until obo side no me time me be door no but the lady in the room didn't show on the footage until umuka film so areho na ase film so asem no aye kan trasa no enye peche kura se unia koma uti asem ya awasi begu akosi omako manager dem sila mema miru na nsini wo mutirim mo akobusa manager say manager me pa cho sister bi say oye adwuma ha abesa wu yesisi e wasi sister bay wasi ha ye tu pen ye badwo me na reception yi obi ama ha bi wasi da bi onso ye adwuma wa ha ono abaso ye adwuma ha kura be serve no se na ne hwan no nipa kuro mutwa ni picture mu oni mfonyi ni bi afede se ono mo keka sa so mo didi agro no munya picture to ho no mo de kire manager e de picture ko kire manager hu akura na ne yam hye no e no otwi na ni kakra de omukura mposi o munni ni picture the manager yes ha workers se wa ha nyina mfonyini ni wonsa ye twa workers picture and the first over hunu sa ba na mo kana asem ni wo mu a afọ mo na picture ni mu anom go hunu sa aga no omu hunu na no si we manager si we ya wasi na we wa ma adwuma anka manager ne mana no aye duru no si da bi oba adwuma no si da bi die pa airport na akoso panyini so na no oduru o ye security fo nim nyansa o si die airport na akoso a wo si we ya ba ha ye tupe mo keka ade na asie kofo ni ntimi nchim to mo se the manager na putu question na enom tra se kire mu se ababa ne ba fia e be sere se omo TV adum obeso am omo de nsuo ni ade bre omo true TV adum obeso ni remote ni ade omo mienu atimi ne oba no ada abom omo tu omo ni dan ya tum oba ni nim manager gu hume kokko e no ka twam se bo ababa e wawu no odi dwuma wa ha ya woni ye na na ye adwuma wo hotel ha me bi atwa mema bi bewura hotel ho e ba ba yire no ne ye ne amaye yi bi turu eno adenjen ne ya na ga ni wuye ndi esore no wawu da room ni bi mu a eno wonsem apagya ba ma fe na sebe se nim guase ya free ye so ni hotel yi Sompa Nipa gum eno diga na oba ye ba adwuma wanwan na manipa no so ate because nipa wu ho ni ndi tie nwanwa se mosimo hunu sa baba ndi se motimi na ye bibi sa de a ni ababa ndi won ti ase
afi mrantie na hu poi ni odwonso ne ho odwonso ne ho ya am hye dan so ayam hye dan so omukɔka omasem seni afi no omso omoba no omobeda ya ge no so be kese me ka chem se mamu obi amane se mabu obi amane amemfa nkyem da agoro ne ba ko na wu aka wono nko a na afi di osuru no na mu chichiri mu apem wa afiri baabi na yakasi yechiri ma wu ha wose ba ko na yiri wo fie na baba ya sa akofie ho akọbọ na mane ese sie ne wukunu di ayeme obe mo na mane ena okunu ba na obo na mane obo ni kunu na mane ho ana obekum ni kunu no ndi ama we ni suro ntimi nkyire na yire ne ye ba no so so wo kodware ya wonie se aduane na obenya bozu adrimu no o ne nchen ne ho mete du aya ma afede na yire ya abo no suspect o kirem so nim so obewu se ne ne nuane ye nkiremu no a ode afiri mu kodo no ene so ode adu nyame nipa Elisha kofi hoyi nyame nipa nyame nhira wa ya me anya bia metane ne kombato ye papa ndi ebeka nyame nhira ba bia wo bia proud to you interview here fantastic do omo asem no awerho mema ne yedi yensua bibi mfirim ne ohene ire sa ai medi on se kasi medi ene mane ene nam emema ya na ebinom wo mudua wo mfa ntena faako na da bia baabi ombeko bia no matam de ato omko ho eti se kan tete mesin ni ya wo no okwa akope eyi breach adwuma aye na ne sofida ne ko ho no nti baabi obenya bia no ode awo hoso baabi obedru bia no ode awo hoso no ene yi sa abrantie ene ne eya rehosem na eye adesua so de manipa se ni titru emema ya yaba anasa mo aba no ebinom na wonom be ma anasa won ho ye won de wan kono ba bi obedru bia no na wo je mu a wontimi enhye won ho so no eya adesua de kese de ma wonom because nye wo ba bia wonam ho bia na ye nipa ena ekro ya yetimu se ewia wo yase na wiase we se no ahonhom kwa ne eniema enye nipa kwa na etim ahonhom bebre ne ene wo mom wo soro ne wo mo wie matumfo ne asase so atumfo dodo na ehoma ne nua wo ba ye kuro kumasi mu ayetie ya ofa se duro occasion bi a ehoma ensuo ene nuta ne mepo ne ade nyina bekrom ne mre bi nka maami bi keyetia mi amani yagani na me ye adwuma o Solid FM o se maami bia ayi papa bia bonete e de agu nani keyetia ha ya Southam Central Market Wofa Wako Roma here ho no runabout one I say my whole runabout u free 18 ho a utiesi wo na o se ma papa bia bonete agu nani ye kan si asa agro first what tia asa omudi agro me se wo se me ankasa me se atana mo Solid FM me kwad ma kwa ye adwuma awiem ho be 4 to 4:35 mo ho wo se papa na bomfuturo de agu na na wo bia wo nanti a wuti hwesoro eye den na onase eze makobo mfuturo ede agu wani ye beka ma mene se wa bom mfuturo agu nani nti wa mpa ne chewo a papa bi gina ne nche onuman bia na ne afi ena opem abrantie ni sei opem na obo na ni kire no ena abrantie nkotodwe gogora wode ne nsa to ne nsa ye wo se wa hia wunya nkopon ne asamu a ma mene ka kire no ano no se wa hia wunya nkopon ne danka abehu de me de beye wo asem na ama no okone se okonwie ye na papa na ni afini be ka che ne se ene mabuna amaba eye ana mo nhwa de obi a wo nante a ne nan sisi fom a ne tihwa so no wo se wo bom futuro agu nani a e bi adwe na wasa wo dwene pa choko ye se wo nante nyina no ne ti e da nante e na nso di nachi e na mpabo nso so bom futuro agu nani enti wi ase nom no ena ho kwanye sanke ye da enka ye ntopono mo emema mfanya adesua na ba bi ombedru bia ne titiro enne wo mom ko trek enne wo mom twika ne titiro ba bi ebedu bia pepe ba hu se hairdresser foi ba ku dim ni kai wo so no akwa Japan no agye sika ka ho
Okwa nim kakra be kuro 1 2 wasabo be pepe etu be driver ni bia opake pa no e de agu ne dashboard e de mu bia na o cheche ko ne gas de ya nyame ya aduna da ne ka be se e ya master de anso ani asoma akola no na odim ne ka e ka ho won se wafafon a de kobra me nsa so adwuma mu be bi obedu bia nti a driver for ne memo mu ko trek o ma dos konke bangos no na sa mechina bere okay galanse for sa na betie omo ye man na adwuma dodo na saa na omotie eti ye tufo de aka che omo sentwerefo dodo na mema saa na betie eti ye tufo e de aka kire ene mema ne se yesere wo mo enye nipa wonu mu nam onyina na ye nipa na empo no se nye se bia wo yesaman a wofa na bia wo kwa akohia ne se ene mu nkita hodi a yen kasa kola no yen hwe ya no yie ebetimi aboa yen ama yetimi akwache nyesa yebefa de man ketekete se ya so yakono ya yentimi nhye ye ho so wo ho nte no ni yakwa akotwa yen kwa na so enti wei enye afutu nsam yesere nyankopon se obefa ye papa ne so na watimi agye edua bema no na next time bi megidi se nyankopon gye no a ese ko menkoye bone bi mo de beye afutuo esa de amanchirima na timi aboa blabo ama blabo akoye ofa me da asema me fama no nse okay wo hene yere ene ho akabono saa ne betie aya de akukuru wache se otena tachima ache kakra ya minshira na bone ya de papa mun na me bunede obohe ba se men kanto se ba bibidu ayale hwe a wo san ho a waye mistake obohe ba se omo na de preke se pada abadwa so no wo se wanamu na ya ne tutu na ye dufu bra watena ka mu ache anase sebe obetena konwa so asore no o chest e wo ma tim sa wo se pane no ne ma nheda nko yi wo sa obohe ba se wo musa wo se wuti eta pa ne brofo no se de omka no meka metintime nka mangurefu eno so wo sama ne ma kotote e de ma obohe ba se mugye ne afurusane e wo system no mu ye yo no na mo tutu kura wo sa wo se fa ne number no ne bra be dia ya no hwe wo no ne ma nkotote mfama number is 0249 76 1508 0249 76 1508 na ne ma nkotote mfama Apostle Dr. Amagashi papa we wo adwuma Dr. Amagashi no o sa papa we ho wa mistake bibiduro ayale hwede ono otufiri twere kunkunu mu na deba wo Dr. Amagashi se men kan kire wo se yade bia etete wa asetena ne abrabo mu no se wo kwatiri na wa mistake na anwanwasem ne ne de ne se sa Dr. Amagashi ono no otu onura no quotations atato fudi se wo se wono oye odifo ya apostle ne se ntino awiye bidawrade ne bie nani na wo de aten haban nti obo ade nsema wo twere kunkunu no ogina wo de atena haban Amagashi se men kan kire wo se yade bia etete wo no especially be ma atwe akom Amagashi se oba na kachia niema bekotote dia mo hunu se woni doctor di ahia mu titumrika ne bra Dr. Amagashi akache na ommoa na yale hwe ne enkran opumpuni mantemu omo wo ho sanso na tachima ebi wo ho takurade ebi wo ho kumase ebi wo guso trena hiem na doctor wo kwa akoto wo no a papa we se de si bo adwuma no anwona ne beni papa yi wo bo adwuma papa ditumrika kona kache na niema ngotote mfama ne number no fantastic fa ene bebo ama niema etimi asisi so dia ma number is 0547 044 307 0547 044 307 Fred doctor na onye osoma niema enkotote emfama ufiri doctor wa na meka cho semen se yan kanchira mo se omo bo adwuma dank eba clinic sorry dank for bo adwuma gidigidi dank se men kanchira se bra ye pachi trede ho no ubeduru pachi ho a papa no baba beto no omfre na hoto fie dank yade be na ade bekọ akodan doctor yi a ontimi enhwe emfama it was tutumli kabra na kache na niema enkotote mfama dank se fa ne number na yale bi a wo yare onhwe na niema enkotote number is 0244 017 556 0244 017 556 fere no na niema enkotote mfama saa na no ye koso aka wo se OCP fertilizer wo mo bo adwuma wo
sa fertilizer we aba ma atosode ni dua ayefo sisia na ye na hana wote entos makoje ne odi bi peten so ane ma bokotote afi wiye so a na buro emo ene ne yekeka ho so no ene so peten so a fertilizer ne beboa ma bokama edomo OCP 15 enom sa OCP 10 Utopia or that one the other because kama one number is 0555 909 437 0555 909 437 Togwe ahabanka azibiribo zonkaru kagoka papa we bo adwuma ewo bomfa eye adjusu bomfa echen kurum ho no papa yi bo adwuma Togwe say spiritual issues bia to asetna ne abrabo mu no menkan just tutunu kabra beto ano wo se afensu ye de agudie bia sie wo abusuam efie mantamo a mo pese mutu eho ayede amamo obi de yakura de esi wo bo mu ntimi ntache Togwe se fa beto nanimu no ne nananom nkasa nkonko ye ho amane yamama mu ntimi mfa na asumdie mra Togwe se ne number na ye first unya fa wawie number no 0244 484 747 0244 747 for Togwe na niema enkotote mfama Lawson beverages papa Lawson papa we asantimane ne mpatemu wagine hudin papa we na wabie na yale sabia kesia wase abibiduro krogin ayale hwede ya mensa ono Lawson ho ne mpo sa apuntuo ni nhyiamudie bi so na wo pensa yade ya bibiduro ahaban bi na ahya onom san wo se nya good health dia wase ya yo no na di delay man ne ba ye no eyense oni pe nom amana ni so aye ne krakrakakra na enso esa na yade papa Lawson wase fa ne number no ne bra wa yale hwa wo ho se wo pensa tusu a wo ho ne number no 0242 133 577 0242 133 577 na niema enko tote emfama bia de no ane crop eno ane bia etisa open sapabo bo apunto nhyiamudie bia se a wo san crop ho a waye mistake team 50 wa no a unim nom kwa hu se team 50 na okon ya do na brebra na wuhwie agu cap na ma ahuro ba ni no abodi se afusa medie na bo ahuro nim kakra jama info pa mo pesa no wod na bodi se ni kakra num kakra sa no na efu ane hona no ho sa no on se panyini nom sa sa na tie obu si dinsa wensa na niema nkototo so pedodo atu a ogene ho di nto mfa na number ntuga tumidika na bana betubi na niema nkototo mfa ma burukutu ya bema nsuo de no ane burukutu obokrobo ne sa na mfa wo ntemo a na de burukutu na tua to 2 sachets obozi oni so ayo dika ne awofele no kra na akanfo akire no na okoko wanim ye na aba na ntimi nkasa abonzo akasa kama abusuapani na ne wo ntokwa na muntimi nko a ofa ne sa ayo oni so na ayo kakra wagoka wade no aye free ndi omse bobi na niema burugutu no ensa bi e ba so no ye de divufo akurasi o kama ye to no anu bia wonni bi awurade nyankofo akomko burugutu bo adwuma papa ama niema akotote de ama ye nyina agudi apolina ofa me da se ni mesre mema binu mane se mama mani na ho na ade bia afuo bia no bibi wa akire se mema mpanimfo ba bia motifia du ne se da mo sika se mo wale na mo hye hotel room a oba bia ba se fa mo fa me kwa na papafo mpanimfo matimi afama oba no abom ementi hase mo mama moni ana ho ana sabe mo bi no mo pade afo ankasa ade bia afuo bia so nye cause ehon mo ko se mo koye de butaya mo de koye no nya no na mo koye ye enti anytime bia ya na mema binom mo mama ni na ho mo fa ye nua mema no mu die yi enye futusem ana ofa time bia nipa bia so te won so abo ho ban na di asempa cause wa ma ho ban a sade wo kan wasem na ne video a ehwe ya be si yi sabe honhom bi so ebetimi abesore atia wo kwan bi so wabra ye bi mpo na wo mfum ye ko se abaya na wo hotel ho no enyu mu neku no e ba ne se na kan se wo mu ho na okotrai wo mu eti ni tambia nipa wote ho abo ho ban fa ho manyame yiye na di asempa na bibia ni na se wo de me paade efo a ye kan se nye hotel ho kra na wo be ma wo hye wo de ma na oba bi ababo purumu pam wo ba ya wo se fa me kwa bibi wa chire enye ize so oba betimi awura wo dem se maba na wo kan bibia na waja ne ho e de ama wo se ne na bibi wa chire
eti anytime bia mema madaroma monye careful enya sa ye ma na anytime bia na mema so akoka be kan ebi na ba ya na yere so te ne ba bia sama yi ko ofi a wo se ade na ne akobo ne yere amane a no so akofa nsem bebere di aye den e di aba sa aniema wei enya to nipa o wakwan mu a eya wonto atoaso no me wutira anya yi a na di wowuo ne hawo ne amane aba abusuanim ko so ne yere aka ne ba so hu a ne ba so ba akoka ne nana hu a ba akoka na no so de ewuo nto atoaso ye den eba etimesre se mema ebinum medi ne di the stam adoso dodo na mmom se bu bedi mpo a nya kire bone muni ne kwa so sebe o mawura hotel na oba bia basa me beserve mo na oba ya sign na mo ne kan ade afuo nti na waja ne ho amamo na ba bia motifi adu na nipa mienu sebe yesusu kroketu am na yehu sa ade no kra no na nkwala ne mema na ye sa ade no na se mpanimfo pa ma ware wade na oba be wura dem na mu mienu mani tua na mo fa no de enya de a ofa ya de papa eti ye wade bi ho no ma ye ne ma ye ho kwan ma bonsam wi ayen ye na ye ma ye ho kwan ma honhum bi betena ye mu ye ne ye ma ye ho kwan e ma bonni su bi e da adi wo ye mu ma ye kofa wo hawo ne amane ye den ebre ye na emom ne mesre nyame ne se ya wo hu wo momobo na wonam diifo a wo kodwa ato ane so na wonyi bibia emfiri ho e ma wo na emom e mema bi no ma ya moma mani e na ho e wo e ma side okay e mema bi moma mani na ho e wo ma side ye ko computer so de abasisi ya basisi ye tani abakitu e duate e mema bi moma mani na ho enye peche sa ho enye peche Uyinti abasobo imagine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Baran about Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Inti hun and nyimizia na nanu wadi she during san. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very means you. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye Amani ya woman Amani ya memana
akuafo yi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubayusu ana esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana ene Africa kuayo okay nana ya oni adwuma udi na ma no wa anya de nana ya eba ne saa nyame onhyira bibia be fine madam nana ya na mne na ogo school ya ozu kwaguzu ni nana ya obi ana oh me nana ya me brother ani bi on the on tese me nana ya no me nana ya and story na ya kan o ye good o ho say oh yeah ye good pa no ma adwen kwaku na we na ya kan sesi ya o kire wadwe dio na eno so dakodo ye bebusa be ye question ya be to aba say no so ya na ebe wo taste ana any taste but you see awe ho sama benti ya nkwa so ko for adwen kire ko na mamencha Jeff K okay Jeff K contractor okay ono na yere gifty omo na ye kwan okay sa damages ni na ono na contract ni Jeff K Jeff ya chiao brother penny pa no ya o mfuruma chia Sompa oh na no ba me ne kosara ko ba hokra okay Jeff K na mencha me nwa kwa kutabi ono so UK okay awutie pa ko fin so US ono so mecha kwa ku on sa sema da we first no o kan no ba bi si we be ka se enye ne kre but then me ka sa sema mo bi ati asese enye ntum se bibia ni wiase da gitum se bibi wo wiase e mo mahwe yie ina nipa na me so ye emma o mo tofe no edo emma o mo tofe no ede alewa na wanhwe ya ade ede kum kwasea ade ede ekum kwasea kwasea kuduto no ze ewu onim se nipa ya brabo a ye nam wiase hu ma ye pe wo mu emma so hu memma me don ete se ye mfa nyina wo ma brebo okay onja ade e fe ne brebo ede pa ba nsa na wo beyi brebo afri abo ye mu na ade bi batan yesu bonyono etimi se brebo ti ade bia na uye bia no emma sebe ekwan bi so no ye de omu gyan se brebo ede nenso ye wona bonyono batan ade a emema emienu ye edurumre bia makase nipa brabo ye nam aye kwa ye ba no ma wadwe nye fast kakra wo do pon se wo sika woni sika se woni sika ma wadwe nso enye clear e wo no ba because we a afidie be yu any has agro especially by man ho ofe wo yo ba na ko friend bia esese uhu inji okay ehu nya pa oba ne ho ofe so ye be man na shi oba ne ho ofe pa na se no na wo pena entempa na ho oba ne nji okay kwa kudenti na make sa itio bronsam de enoma bia hye ade efem na bronsam fa ade efe ne wase no mana ni pa hu ade bronsam betimi de yi ni papa wo wiase ade efe wagwon be man nam na se wonya wo ba na se wo frɛ ne se wo ye ne liar wo twa ne ntra anaso wone ne kasa se wo pena ade edi kan wo be ma bra bom se ade akono efe enti ne ye frɛ ma suban ne de wonya nyankopon nti enokura de ya na ye rafi nti ade bia efe bia no se woni ni hia ade se wo be ma no ye because mema ye na ye de ye frɛ ene ye nya de se wo ye ne se wo pe oba ne pa na wo do ne pa na
huni Wofa bi anane maami bi se de be ya ntoto ya na ye kan wasemi ebi nto because bronsam ofa de a efe no di shuma fidie yi nipa tie abrante na sem na o ka no se wutie ne ya omukọ hotel ho hotel ya ba bia wukọ a chese wo na request se bia me hia nsuo ane ye de abrawo me hia aduane me hia bia so te wo na request hotel nya ba bia wuduru ane ababa pone abrawo nsuo dabi wo na request some pamcho mu fridge ni nsuo mu brem 2 ana brem Guinness ana brem border si remote na TV ase no be ma nyam na moko frem de no hu ye eti adwena anya fast o say eduru me bia ne memman sa no ma onyankopon na aye ni padum ne yenhia bi o because kwakoi wodam na se bemma bi oba bi ye action bi twena ne ho fa esia wo bo no wotrim no ukofie ko kacho na jack ene so bo bi pa watwe ma me even the car kra na driver brake ya betwa punchim fa ne ho na wuchi ma yo de adoba fu o mo nam kwan wo mo yusu o mo private car na na mafu abai so hu so oba gina kwan ho pe ese so ma na lift lift ne kan ya hwe o wo ma ne wie na ka ne kosi wan na enso se ne tie bia obese ne pe because left your man kwa e kwan bi so some na no me catch you so ba na ho nya wo fe no man left da so ta se enu ti abrantie bi tu ka anadwo bre ya oko na anadwo bre odu on se wo ba ejina kwan wa shatale kama light it turn na ho e fe akono no gina ma me okọ he ko wanim e kwa pe o se me kwa no dress say ni kuro mu nsuo ba wo da ho ena be man fa oba bia na wasoso no na ogu mani mu ase se so fa ma nya hwe na subata ne ho sa na subata pie ye akwa yi ba wi awinsuo ofosuo aye fa se kwaku meta kan nya mbone afedi onim de kwaye eti be man no asifom bebie gate na ma oba hema trem oguru no se de be ya oba no be hu se be mai okay ma oba o si for se be man oba ni gire won na light na to no so hu ye no o si for na ne na si for mi na se odwanan adane on kan tu ko ko adane ni na oba ni na ya light ne to so o shemmo ka Sompa bo papa no be man si for so ko bie gate ma oba na tanke no de ne ko no ni si for mo hu ya pa ne na ya si for ne fi ne na ha ba nyina yo ai se odwanan ne preko na ne ya pa mu mi no asubontia na ko so mani bie de ne tena na loke ne say insuo ya na ata omu yi kire wa omu tufo omu ntanku ano se me eye mimi insuo asumasi ekwanya wo de ma fa so ye tufo wunti se san wadwen me di webo okoko anu timi yale wu he na be ma ne ba fie no enwan egu na no ne asem a enya asem no kura no e punishment kese mu ye mema mi ma ko hotel oba no wo ye saman no ba ho fank obi bebu sase de nante pare na ekan eye wo mu ena omo ne yes amire bi atwam no nipa wo wuye na wo mu de nko mo fa ho bai but e suban ye wo memma ni binom memma bi ma panye fe etan wo bi won ma sabin prejudice won ne yire na kwa ne yire wo fe woni me yire na brabo ni ni bibi an ne ko wo se hu oba fofora ni wo twa nani obewe sa nyame apata oba bi obesha no obabo waso aden na o me am no na me yeden anga okra nante unko anante ya wagohe kwaku ni de yedi ni nche ebi ntoto na to 20 no mimi hu se kwase abu amema no ya omabu ma bi ene noma bi omo ye bra mu omo nte ene ma sa sama no dan ekobiti omo ko wini wo because one who so dey show no koye no omo nyina no bom ma me ho ofo omo ka ne ketua bi o ene ote kwasea who so ma dwen so ankoso ene obusa mo busa nse na de ye ka ne ketua bi o de na ote ye na sese ka ye fast omo ajimi but omo so omanya oba nti na omo pre ho ene obusa question say okay di mumienu oba na busa question me boa oba na busa question say di mumienu so okay se me ka se me why no so pe me wo se ye nyina ene o se sa na te dia na anwofe na oba no ho ofenti de ye ne hu ne se wo ka ne sa no anwofe na odi wo wote odi wuye no exercise ko ya bi ba be kan kwaku e ba be kan ho ya brenti merepam na ya heda na na mom de atoto no we ye mfato ho de ma ye nua memma ni bi ma pa tan ne mfa pompon ha na de sese no na na ato no we ye oto we wo be ko we wo be wu
okwaku mame ka sem to ba kokko se wo mu nyina nko de a enko ba hu baba akọ no sama wanya yimu wanya yipamu se wota we no do we mu nyina mo fa no eti wo twene mu tan ade se so enso se bone fa che awurade de ma bi afa bone che obekọ foforo de ne ye na me sha so da wan kan che obi a se so de bodede wako ka che so fo me bo a eti obekọ na we yemfa nya de sua yɛne yɛte da mu hani ɔmo abɔnten yɛmfa nyɛ de sua nyame na aboa yɛn ɛne yɛnya saa ɛna futu hyɛ okay okay media menka bi ne nyame pa next week awurade yankunya Friday say ya yɛbɛsa adɔ ho kakra na yɛako akɔ yanim na ɛnɛma akɔtɔ de ama ɛnenka sɛm we wɔ nsɛm ka wo kanna we wu afutu sɛm ɛnenka we wɔ nsɛm ka papa yɛ kɔ ne yɛ agya mosi Dr. Mosi akwa tete nkɔmɔ abasima pɛ yɛne agya mosi tete sima du pɛ ifiri oba pɛ na afɛ de yɛde yɛntewo kakra ba na story chenchenche da kyire yɛ tumirika wɔ story we akwa bi aso yɛ ayɛ di no obi di moto abo bi kam ne wɔ family tunifo wontie ne fie ampaye beda yɛne agya mosi tete nkɔmɔ mra sisi okay Dr. Mosi ya ba sisi ana ya de na betwum di ama emse ahoma no ha ya adwene ketewa nti ya ba na ya kana wo na wati doctor nka doctor so bo adwuma doctor o bo adwuma gidigidi ya enche ene ne beteto nkomo na ni oba no mfa ne mre ni oba no nam de na ba ne yanko na manse mre no ene abrante ne baba betena se na nkomo ye dinim pire no wo fie ha anhwa ne mprensa so nie ne mprenan no emfa asempa emma aha aboa bi ebewu a wopre abraba ye bo no aboa bi a wobewu a wopre hwe ne obi ne oba akoda ato no bibi wo wi ase tu ne obi ya ade no wobokoko no wobokoko a aya na mama ye hunu ne ne emeko na asumdi aba ne ye jai se asu no a unu ya bi ka asem kire o ka asem kire o mpese obeti ase ko ba no sa na bibisi anye obi ne kuma ntwe obosi akon ana de ne ti agya akire man na de we aba me bra kwaku ama no ne bra kwaku ba bia obi awade nyankopon nhira saa nso na menu ya kodio baafo nso bia obi awa ama no ne America awade onhira sister kuya awade nhira wa America na saa na fia Mavis awade onhira mu nyina moboa ema mo wo fami mu yeduru manema ekotote de mam go so mahina na akwasi baafo bo so mpra I salute you nana onkwa so pia obanimpa memawo ajo pacho meje sopa bibia boko de bibia boko ye hunu wani ma na nya hunu ne asie ona na moto si kwan ho a obi de ka be jam moto no a pacho no wasa ko police station ko ball letter so beto ama wa wasa fa moto dada ne ko ya up to never bona na no ye kan case ne ye so ba fie ha me de me hunu me hye da twa mu ko e de ne si ye from ho pacho o ka say last week no ka say Saturday no adebechi Saturday no Friday adebechi Saturday no sikana ready me friend na Saturday na mingi sikano na me kwato moto no avede me friend so a on vice can bra ndechi na up to another Friday in the sea your friend is say Emmanuel what to find what did you so
de chamsu fo nyina munim papa bi efre ni Emmanuel muntu ne foma mo wofa why oye fita efre no krofrom na oye ni fita no ne efre ni Emmanuel muntu ne foma me wate na oye me wofa ase nti saafo no ya mpesem no mudi ni bokko sabi mpanyini se utwa akatrem atoton wi a onwe nam bia na abrabo mu no so nantinkuro na ya o madote enso wonya hweyi na abrabo ha wani pietua wa wutini hu ye kana asa agoro no ara na mutimi tena ma case ye ketua bi ye kese ansa na oni ba pen pu masibere ni bija no wo munsa ka bija no menkasa monya aha simple ne yakoye ni ka me penimfo ni na to so amankofo hunu nipa kura ye kana sem na mabɔ ne kokɔ aka kire na ma me se me pa ne chew pa anamo na wo tunu mfa bibi pa bi amre no anamo na wo tu no emfa mwa papa bi amre no etiebe ya wonya hweye no ntimi nkonkɔ na nim o ka kire fitani ye wo kurofrom yi a wonte na no yedi ni mfonyi to so ye pon adwuma no wote ano ha ane na mo yesa ne ho po obi ano so hospital no wotimi free hospital by wabedi nkomo nko aba sabi mpanyi se krama kaka wode ne wedi na eko wodi ani fam mponka mani bi ne nenke ye kan na nka half ho nkomo ne yedi wotwi wani usu nim sa ade a waye wanka anya wo de bema mfonyi na daso no thank you producer oye ni se amenu ni asem wahene yerezo awrade nhyira me Friday no ye ni se ya da koro de mo tiambo make kan basa wo na eko awrade nyankopon nhyira na wotimi di ade ya to so ama me ona da so no mommo na mane ma ye se wan hwe ya ye mo asem we esu biem but obetua ka eso che moto ne ka e bi so wo nya na hoto anya hunahuna na obi ehunahuna no owo abusia ye ka amote ofirifiem ye ka amote wawo yere ye ka amote owo ma mote ya no minya dugwe obi nso mi mo minya dugwa bo mi ya ka minya dugwe obi nso mi mo minya dugwa bo mi waji minya dugwe amunu minya dugwe bo mi yam samiri ya yento sanim no nze ni pensu nyanza ajira sanim ne bo background na fe ne ne de afra sumu ye wan kam yango tia mate mumetua abrante ni monyamfo fa pija ntusu bie mame abrante ni monyamfo mpa achew me felo na no me ka kire wo me nkomom sa me felo wantimi ama fere na anye ho ya atia faso ebuo na mde ma last week no wa ma buo wanim sosoro se elder nso ye dipa bone ni pa na ada vidie ni so no wanim so ha sani ampe bone no ba ye nipa bone ni because oyon kwa amande mbo a wutimi manya kasada bia no wa ye sa ade ne da ho wonso so ade ne mna nso so emma wo ye sa ye dai ka ba ye mpo ye nyina wa ha ye mudim bija to ye me mpesa anso abasa mini ame ho na akire mi onye se mayi manim of am sra monka bi mame wo do ma me 2 months kura ni ehunu se obesre bibi we de da ho me de bre na no me na ada me anaza wa na ada no masa engosi ne na wo twene ma ya wo de obohunu ne ebesie ane na wo twena ne sanka ne sika mi am tena video so di picture ne kanwa wo beti ne ebesie me di wani die se ma wo na ne etwato ndudi opem fama no ji hu di ne ehwa de awrade nyankopon nhiro obi a agudi apole na bia na ka che papa kadan ofa medasi abranti yi efa baabi wo mu ade se asema ba na mpanimfo te se ye na ya to ye nsafre no na waba na wasa be she date se kobisa na beji minko ma wo se beji ska koto na akoda ne na ada last week yapon ya no ogina ha no for mo ne ekeke kan ya se ada na macho mimfo ni wo TV so na wo ye de ya enke be show mfoni umu ade na aba ne ye pa asem no pumasi bre enti bla na be di uhuni na fa so ndwiemra wo se wo ma enti ase ade mfoni ne to so na amansan nyina ehunu ne ye boni a wa ye de wadi abranti na be me bla wo free ba fi ha kora ne we ka ho atoso mprensan emprensan no ba fi ha ye ja kede ka ska kora wo de ba eni adaji a wo se no nyina we de wo de ba na mo fa se de wo ka no wada ruma kama me so men sere kakra
yɛma ne ne nkosi duada yɛma ne ne ɔsɛ yɛfrɛ ne sɛ Rashid anaasɛ Emmanuel wo kuro from we fitani wo kuro from yɛsrɛ wo me wɔfa aka bi na so me yɛ ɔbaa ya me wɔ mu idie me dwa atoa me wɔfa sɛ wɔfa wadawroma me ka bi ama Yima di wo huni na fiti ne kosi adwuada de saa sika 7,000 no ma owura ne sanka ni moto na mfa asundwie nye de emra na emom sɛ de me wɔfa eka ne de sɛ bedru dwuada ne yɛnte wo nka de a wo so bɛte yɛnka ɔfa ma me fa ma no so yɛ me krom ni tani wo de o ma yɛ dwuada ne yɛnwe ne yɛbesi we de sɛ sɛ be nyobi ne kuma ntwi bosi akono a kokwaku brand na so chake yadu wonim de ntia me asɛm ayɛ me wanwa kakra abɔ me pusa kakra sante kase yɛ bibia bɔ pusa wadwen yɛ kese because on tiase o said that day na any week me boa ya pon ye ana abranti me pie ya pe no Wofa na de na me se me hospital na edru me bia mo ma no ma ye ya muntie sa asɛm we pa we obi ntia abranti ya se da abranti moto ne no dididi o what yes they deliver me boa and what did oh yeah for all this one to one year do what that be now no wo ba ya uda obansim wa pake ba ko ma o ba uda obansim o wo kan ni bro sema ya kan o wiase na ni pa binti aso no uda obansim na wo ku so safoa e na ba na wo be ka sa adent na ofa me se mo hospital and no dey wo hospital ya kan ya dey udi mika to bench bai papa yi now sabi wanya sabi yenua we trouble ben wanya yenua gonja oyedi gonja ni na da oyedi na me ka che busua abranche ba fia ne makola ba kunya problem bi me pese me bo makola ne din because no se eka bi waye na dwuma bi ama no ana yakora no etoso no me na asem ne be se me na me gina mu na makola ne tua kam wo de ohu nyansa ese wini fa ye friend say working year eba gi usika obi dia ba ye ka ye ni ntiase be ne no nka nyansa se be ne no nka ye wo de ne wo de chana ye kwa wo ye say anaka se obetu ye say ye nkoda masa ye no ka asem o ade ye no ka no se ye kan asem na se wan tiase a masa ye ne ba kire kwan sika ne kwa na wo ye maka se wo ko ba bia akosan bibi signature dwen hu ye ekọ police station no wakora na koye saade no wona akogya na akosan ye se wo beto na ade ama no na na keka ya sika titi sika no 40 million na so benya ade ama no ye ne abrantie kura kasa na no mbeka kyam so ye ne papa ibe kasa ompa bi soso na onkoto na ade na moto dada no we ameka da so ho moto dada no na bire ne suman nam so no moto no so waye but oboa odi we pani sa so mu ade kofi ape wa komete no esa kwose ya wa komete o because na ade akohwo enam se sa nete dia dabi wonko no nko bu sa moto no na wote price na woni nyina nko se da bai we so sabe yan kan se na etuo mo sum wonko ye se me ko ya de ne 1 million na ye se 5 million enam no kan ya kanya nsase mu ya kyerɛw wa ba ne na ma ye issue story na picture da so ba na no ba obu afu kuku wo bet ma ye obi dan woni wa komete obi o eti ye ka ne sabusua se mu tie ne a mu de hye yi mu kan kyerɛ no enne producer friend wonfa anumrei ya bai na friend of friend no of finance say wo ye obi a kanano ye kan wasam masa what you say respect ho ada na mo yesa Jesus papa yi wonya dan no ne 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 madidi okay what say a good day say man so chan madwuma it Monday na besi no yo obi a onim nyansa nko Monday ne kura so na ko ne na hia Monday ya first ebe ne yabu no Monday ya first ebe ene yabu no ofosu be tana na makotena ha na ya bossa ayiwe Monday ya first mo ha gbe saade on face kana mam de shina beba program so Monday no medi nkwata sempa o program so what de shina bam so da sante ko so abeba enipa bi ya fun medwene wa hene yele kasa Ofa asem bi wo ho ya na etan ya na ebufu na wote a na ete akoma na wo hu de wonya wo ho kra Ofa ada mo tena asem isu na me ho twetwe me kakrentment mi ama ade achi ya me ba adwuma me wa ha no pa ne mo ho na ye kofo ba wo mo de wo nsem oba ya mo makonwa te anim ho abranti abegyina wona gidi wane kokosachi nyasam ketwa na metia kokosachi se ni fie ni ha nti obi di asem fra bonte ba
onyo ano na ofa ne ko papa imi pata akokose chikola se wonja ya okope baabi e patwere ye de da wo gina ho a wo ye kire wo mo di wo nsam oba na nya asem keto ama me kura mbufu ka chen said first time wodi nkin abakra me ne na tena wo office enti adenti na waba wo nim ye office unim ya adenti na waba ma ye ho a wo gina bontin ye dede sei ena picture na mo de atoso no ena mimu ade owusu ha say no I will say it again e dey afọ mo na samwa de so wo so owusu aba be ye the car so aba be change the car ibi wo ho enti ayi no onwie ni nyina satan no owusu kura mpo de dada kura wo ho be he de obe kire wo ha say no now the other was say obi motor no de ye adwuma wo boye ne watena se ama ya kan ama na simi kura ba ye no me sre papa yi sa da sa tena office e ma me sa sre papa yi sa wo de eyi na wo de aba no nka ye wo se onya 4,000 for motor dada ne kan ho so no won ton na fa binye registration say wo ton wa e be bro sa so wo de motor no e ka for 4,000 now no ne say wanya kita no no ho a papa ye bu no kwan bi so no enti ene obeton motor no no de bia edai asoso ade a che ya na manya 5,000 enne ya kasa me kasa ma friend be se de ho ewia mete a me ye program na no frefre me wia bi ne na kasa wo se me be ni ene ye ne enti wo ye trofo a wofa me ka kira papa yi se unu obi ka asem na o kan boko na se wonti a na wa kan basa because all you fit now can okure say wo master wa ayese patafo di aba ade anyo na ye wo kwa je agire mu waji moto dada ne sa de akosi wo se wo be siesie no moto ready auto moto no for 4,000 ko man na fa moto no ko kire ne say moto we se so na mi siesie no obemma moto fufura ma ade ama wo se 6,500 na wo ne master na de auto ade na ka swapping na wo ye entiaro kura no to kura no wo se moto dada ho wo sa kita 4,000 dey no ma 6,000 ade abroad nim se moto dada no to wa e be bro sa yi no 2,500 na balance na wo de be so no na ye kan na ade ato I kan na ade ato dada ado e na o dada e wa se no me bre ne ko yakopon ya adom adwa da wa ma ye nim ba bi e de ne be fa me se papa anya hwe abone nso so no enya hwe na papa nso so onye won ka so the 40 bowl and na kura de was anya 5,000 to the 5,000 ba e friend of your friend any sabre ya ye kase eti moto le sika no de wonsom obeba ko to moto no de aba e betwa ne de ato TV no so de dance se ne saka no de yen sa so ye de be fam so ko police station okoye ye de family kwan so a eno so kwan da ho na ya hwe de be boa me da ase to fa nipo ni moto na mu nyina mo nya nkonkoto okaso ni nya sa chen obi. Okay, was CCPC ye obi zisu ai sini bisa sabon sam kra ne bawu ba bia dunu ya sie kwan so ba sa na bone ya bani patrim metu eze mtrim adun ya bone because inipa fun ye tom de bi na hunu nipa sa no ayen sa menti ase mi hunu anim am pena asem na enso ni siba anya me fe menti ase yo menti ase ye kra adi hunu keke masa frɛ ni monim ya first kan bra me pedede fa betu ba bia da na asumdie mra ya na ni ama me chimnya zo ye me Wofa ase e china we bia mpamu amekwa yi esa da bia na ase panyina wo fie na asemara tuade no ma asumdie mra yesa duada enye papa awrade nhira ba bia wo bia onka ho ni ska wo ma ska ne timbetu ya woka na asumdie mra bibia nkotote ye be kwa kofa enne ajamosi bibi ntu atia na echi na dwunu onam kwa so wo betena se dachina na wadi ni juma ajamosi bo juma papa wasantema mu ha nanso bibi ketua binti anke ye bone ya ato dada nanso amfa ne sent mi gidi yes next week no obenya akwanya no abaye de ahyem de ajamosi wo ba bi a we de ya ka no kora bibi na asie de ne mpanfo be kasa no mate afim de mama abonto yam ma we ha wadwene da bibi abaye fe okay mama kora me hwese metimi e de ajamosi akona bibi aye fan de amano na adena na ye ka jamosi beba na eda no abetena se na bibia ye toti frɛ na kire wadwe ne story ya ne ijawu papa ya biri ni so matata ni ekɔ 055193193105519319310542 Hello. Hello. Yes sir. Wofa Lumba, good evening. Good evening sir. Now what to say? Radia ya dia dodo.
Again, I'm not Sompa be did any. Sompa be did a Bibia Koboko. Wofa Lumba, Bibia Koboko, my soul say you know one more. Miss Mafio pa Unianum be wet, your monitor on Yanko. And I did a bob, so you with your best and the hotel. Where you were there. Every moment, Banaco Danaja. So for now, I do woman on that, only my money is there. And then I believe you. Mema dear, that's it. You dibre. Hello. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening, what fast to say you? I'm not doing answer. But dear, more than Jankwa. Hey, Mampon for me. I'm not doing more. That could be no food about no more for me. And I'm training the man. And train I reckon I didn't know. I didn't go this year. This year, dear. And that the day you train I reckon. So on some people say that you will be some more fat. You be. Okay. Hey. More fat no copper ban a bear woman. Whoa. Oh, me and singing you know. Hey. There's a new Asem Yaga Canisano. Just boss, I'm not sure now. What's the question? Akwani Bewu Kafra. Hello. Hello. Yes, madam say. Voice is mobile payment. Yes, madam say. Busy me. Basho me bema. Yes, sir. Basho bokore. Everybody ya dear. Yada masepani mofuti yenso ibeso BBF. Yamisha. That's the parents Yamisha. Yamisha pa. Hello. 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 Yes, sir. That's Asem Mpe. Pacho ya isa Sompa na ahwendi no a. Pacho. You take me visa Asem Mpe. Busa. Pacho, me see the program last week Monday. I this week Monday. Now more classes will be after one how or him. Only the doctor. Sepe. We can't man to put you. I hope you be see the man loyalty the feedback in baby why. Ada wa kuma. Hello. Hello, aya Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. Apa, na dia IGP mu apa o. Ekene pata. IGP. I'm over as ne. Apa, magin jira ni se. Ghana se de bi agine tikie no. Yeni fani bi MPC system mu a. Amani mu kwa choku dada. So ze o de gai ya. Wa fasika na ma moto ra no. Wa fasika na ma also peace system mu. Na ajo ma abane wo mu timu no. E ta amana go mu nyina so na ye. Ghana no mu da ho be ko yani. E ba sa delete huhum mu ne mu ada ho na ye nyina ye ko yanim. Ami nshira. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Don't worry there. Everybody ya do na so e. Come to no e pese mo boam na bi super na. Ba jo ye pon ya de number bi betu ja on ye san so twa wo contact no. Na ya fro ni ya da ni sa ankomo no why. Ebere we ni sa adofo bi dia. Emfa mo. Na bi bi ankoto de. Hello. Yeah, good evening. Good evening, sir. Oh, futu na mutu no na nka me pese me wura mu kakra na menya na Ghana wa futu Ghana ye sene amọ mo bo po ne we ni ade ba ko anka se Ghana ye ne se ese ni pe bia o Ghana bia nka bosume bia onko visit motel and the hospital sani wo ko motel ko hospital bosume bia wo hia futu wo bia ntai esisi wontumi sisi ni pe bia wa ko wa wo fi motel ho na wo ba wa ba sisa wo tubai nka beta
say nipa bia was as issue Ghana bia no as I tell so na what me answer na busumi bia onko mochile no fi mochile pia obase sane so ba on see nipa da so le bia na yakono mochile simple ubehunu nyame yie mi ase me manyina me de me yere ne me manyina ye be ko ya so le mochile every month bia ya sere mochima ya tu ska ma na makọ chechiro mu se de onipa wu atie ne ya sa ba fie wa no ukunu me fun mu kura ni matem hello yes at Sompa TV. Mr. Wofa Lumba me come for dia mu yeli. Baja hala. But on person disaster. Disaster inti. Mama me no we ne die we na we so na die. O yo ba na be ma. Me yo ba. Mati me yiwa no nyame nhyira ba. Enumere mo nkomo edu ama me tete sem na betu. Ikaza mo we station bi no bi bisa. Was it you Mr. Debbie? Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Pastor Bokodi. Radia ya dia dodo. Okay. So gonna be TV. Yeah, that's it. Peja boys ka kroni yeti o sesi e, o yiri suti o nti Peja boys yes we obesere. Moto na case no. Okay. I'm just put you up here. But was am said eh? Oko. Hello. Wofa Lumba. Yey. Ramoni ajuma. Ajuma dance. Mi ana ma me tiano. Tu ma sa chance de kia taxi chama. Yes, no. Yes. Na uni bibi. Adanke na onu wase akwase obi ade mo na ba tu TV since magu na ni mu ase no. Ada ni wonti ade ne ka no wonti anim. Dio sa fa na ba tu TV ne so ne mo so na so na ni bonyam. Eno ano no. Ego di wuni ni abo aba so ko ni mate. Go ba bu so ye ni ya ko ni mbete. So na amema no mbo ma ama ko ba sa mangala no. Emo ke fata so obu na se be stress nyangu fon mbo ne nchom na adansi dia waje kura no ana asoma waka no ebe futu ama ye ne mema na asemi mpadu na telefon chaka kai madi bia dia asem na mo no e hwe tu ahofo ho na ya dia bobia because ya hwe we ya pia na ebe tutie me da se bebre. Okay. Ya solin konya so sesi a Uni Glory Worship Center. Uni Glory Worship Center. Da kro make am get we be manyina duri ne blofo am de be dem. Kronum nuam na papa we boy your friend Dr. Alex Kwabena Jemfi papa we eniema wo ne ho. Ya kase nyame aboni pa bia se jane spiritual niema papa we niema wo no boy very simple what the din batobua fa oyale no amane ne fa ne ho na abun se nyame ni pa we ye bere wo boy adwuma ye sole pe na ba betena se enti ya na de afidie na to atwen ye de number ni tuja ama won so so a se beta frache utie radio na wunhunu wo TV ne so no na frɛ wo ha obi amane ye bibi na etete wa frɛ sa number we a niema be kotote de ama e bia ye mu bi o ne wo nkoma a o frɛ sa number we a tini pakronka ohene 0243 58 5878 0243 58 5878 and now 0552 095593 0552 095593 bia be free bia na ye behwe na ya jo so na ya pe wasema no pemesi bredi ama fa me dase awrade nhyira onipa bia wotie ye ne na onye obi akese ya kra mo bye bye.